I le suafa pa ia o le atua te mā, le alo, ma le anganga pa ia. Le ona le malosi malava, o le alofa e whaavavau. No le pule awao le laulangi e le atua na o ia. E fio I me umalava, ma o pulenga e whaonga ina tangata anu ma le Palemene o Samoa. I tono tua oin whaasino ina mai tu la fono le atua, o se tofi pa ia tu wha solo. Tātou talo, o mātou atua se CDC, mātou tuatansia, le anganga loto maolalo lau pure whaito tasi, ne e toifo lau whaunga mana I lunga o le nei Palemene. Whaatonu mai oe na ia tonu aia mātou whelafo lafo inga, mo le whaasisili ina o lau lava vi inga, ma le soifua lau le leo tangata anu o Samoa. No mātou tamae o le langi, ia pa ia lo suafa. Ia o mai lo malo, ia whaia lo finangalo le langi e pe ono whaia le langi. Ia e fwai mai ia te mātou le aso nei o mātou mea ai e tau ma le aso. Ia wha mangalo ia te mātou ia mātou ang sala. E peo I mātou fwoi ono mātou wha mangalo I nātu ie uanga le anga mai ia te mātou. Awa fwoi e teita ina I mātou ai wha songa. A ie la vea ia te mātou ai le anga. Awa e o malo mana mana. A toa mana vi inga e wha wau lava. Amen. Tight. O te whasisilatu a amtane nei tau manga al fono au whetu la fono. O te moi whatalo whatu pa ia o Palemene ma o tātou mauta le nei tai au. O ia lava ma malu au sa fo im whai ngae le e vea. O le aleto e autalaina I senga ngana al fono whetalai. Wa o malu lava e tu mau e o lava I le whavavau. Wa ma loso I fua manuia ma le langi ma maa. Aftai le lofa motivale o le tua ua ma le fua mai iai whanunga le leile nei tai au fou o tātou toi fsifa iai le manuia mo le whawa wina o tātou ngā ruenga o tātou mafuta foe manisi o le atunou a oi mai ia ma lofa atalo whātu nei tai au fou ma lo soi fua manuia se sila whaafonga tāpoi Samoa nei tai au i o tūlanga whaalupe ina tātou tau whailangona le lotu whaafitai le anga le lei whaasoa o le tātou tua. O tātou aulia mai ai manuia le amtanga o nei vai aso I lona file mu pa malo le soifua manuia. Malo fo I lo utoulangi mama tapo I maia manuia. Le saun fulau o le saun Palemene nei aso tātou whamoe me uma teita inga mana le ngang pa ia. Fo ringa lava e whaingofie me uma le tātou wa ai. Ai le moe le ri o lolangi tau fwai lava se ngia o le tātou nau I mea siri. Mo se vi inga o le tātou tua. Tālo ar whongtalai, ia whaau pengaina, mai le langi, le tō whāma le utanga loloto, I le pa ia, I usu ngā whono uma. Ina ia tō manu mo se ai o le tāpua inga Samoa. A ia siri mo le vi inga o le tua. Ia manuia tele le usu ngā whono nei tai au, manu tele ina le tāpua inga asi o tātou atunou. Ngā ruenga o le aso, I le longa o li pote komiti wha Palemene matali ala malo. Mua pepa Palemene lua olu o toru, lua olu o wha, numero se laus furulua. Li pote komiti o tupe maua ma tupe tongi, I le pepa Palemene lua olu o toru, lua olu o wha, numero wha su fitu, li pote wha tausanga al wha lapatonga o mea tau whale Samoa, mo le tausanga wha tupe lua olu o tasi, lua olu o lua. Tasi pui tasi, pepa Palemene lua olu o wha, lua olu o lima, numero su tolu, tari al malo I pepa Palemene lua olu o toru, lua olu o wha, numero se laus furu lua. Lua.
pepa palemene lu olu tolu lu olu fa numero 5 i poti al komiti o tupe maua ma tupe totongi i pepa palemene lu olu tolu lu olu fa numero 10 li poti fal tausanga tanga renga o ngā luenga tau ala manuia ma tina el malo mol tausanga fal tupe lu olu tasi lu olu lua puputasi pepa palemene lu olu fa lu olu 5 numero 2 tasi tali el malo i le pepa palemene lu olu tolu lu olu fa numero 5 Fe la fo inga fa awau aso fono lona lua. E tolpota o manga fono au fe tu la fono des freile, lu su fai Ianuari lu olu lima o mai sa noa le fionga i suis fono mo le pata i tu pa ilunga. Ia o le avnone stasi sui, fi sa noa e tatu di poti e lua. Ya, le mai te watu a tonu whaamreina fo i sui mamalo le Palemene. Ya, mele ya la fatuia lau whionga su te fono. Tu lai mai e tali fo inisi o ta upu sa la ngā sui mamalo. Ngā whaaloaro. Atalo fastu i lau whionga le whonwhita lai. Nei tai au mātangu fie le alo whamaleanga leo le atua. A peon whaatalo fastu i lau whionga ta mai tai Palemia, ka peneta. Ya, masui mamalo umon nei mauta. E ngā tai lea o Samoa wa tātou poto whaatasi le nei tai au fōu. A tālo whātu fō i whalapotonga, i whaurulunga o whalapotonga, ia mamatanga luenga le mālo. Ia, e tō tolu ia suia whaipule sa whaario lātou whina ngalo i li potia le komiti o tupe maua ma tupe tutongi. Ia e me se la vai le whalapotonga leo whale. O manatu umau suia whaipule ia tōtolu. E anga i tonu a ina ia tuititia, pe whaititia i fo i lalo ia pasene tului. O loo au ina mai el tato whalapotonga whale e ala lea ino no ngā tupe. O loo tu ina atu le mamalo le atunu. Ia o te tono mtawhai o i tonu lea. Ale minsta ma le kapeneta la tau titali iai e fua foi ini fautuanga ale komiti whaatonu. Ia ai molesi la fiel mauta e o tupe nei o loo whaamatu ina atu o loo au mai lunga o se nononga tupe foi al tato whalapotonga Samoa housing mai nupi wha i le pasene ono pasene. O na la tau toi nono ina atu lea i le mamalo le tunu i fa pasene no na winga na le malu pasene lea e fa nga ele fa la potonga e totongi ele o fa nga luenga ia ma fa tupe ai ia nisio mata fa yoi lea sala nga ele so ia mai monga le lea ioni asi singa komiti tupe mo si la fiele so ia fa pule o fa unga lua fe lua ia sa sia o mai komiti tupe na e tolu ela pe pol matou li poti na iai ina o li poti atu i le annual report lua fe lua tasi sa sia o mai fale e fitu su tolu o le tatou fala potonga ia le ai mototua ia o fangali ia manisi ma nisi no foanga ro ia uma tatou fale ia fala potonga o le sala nga o le me folana le alu ai se singa le stausanga na soai ona sa lua so alwe singa le ina ia sia uma fale fitu su tolu sala nga le si tauona fale le o nisi o fale ia e pe lava na maua li poti al fala potonga e fu lava ia na tupe fasili le fo yo to maua o le sa fa tau le fanua ma le fale fo o nisi na fo fuanga sa fa alu e tupe le fala potonga e fua fo ila ia la tonga luenga fatino i tupe mafai ona fa sao ina mai po tupe fasili mo si la fiel su ia fai pule ia el taimo le asisinga e fa fale fo na toi fa fo nai i fangali ia ala fa solo pe nga luenga ale tato fa la potonga
ia e fuai ana tupe maua mai. O sa fesili le sui ia faipule mai sa lenga, o a tonu lava ia matafa yoi al tatu wharapotonga lea morsi la fiel sunga le faipule. O le ele ofisa te lea al Samoa housing le sa lolonga. O na e iai fo inale si au o nanga tele ale tatu wharapotonga. O le tu ina tui leo no ngā tupe i e vai tamau ainga. A wal fale le au fale. Ia po le fausia ina fo ioni fale fou. O le e maua umai e ala tau lisi o me mana o mia. Pe a whaapea o lo o mana o mia se fisosoani. E nai o tato tangata moni no ngā tupe. Ia le fo isata awe nisi ia personal currency. Ia a whailaba e le maua ia se whanua e whaamaua. Ia o lo ia wanoa i mo personal currency. Ai fua i whainga whaamai al tato whaalapotonga. Ai mo tato isa vai ia fio e whaonga. Ia tato ofisa na isa lolonga. O lo ia ile au nanga tā ua. Al tato whaalapotonga leo le housing. O le fesili ale sunga ale afionga le faipule ano ama alua na o mai le MPE. O Fionga Fonotaga, le mai tau atu le ACS le. Ia, Fionga fionga le sute te folo se tu atula no. Ia, whatala whatua Vai le. mongo no mertas. Mawalunga fo le tai au le fionga Fonotaga le alfai mai. Whanunga le lei, mai tau fo i vai aso uto nai, ia, neua au lian le vai aso fo, ia. Pamalo i lau fionga le, te taino le moota, pena fo ina talanga atoa i le fionga le. Tamai tai Palemene, sui Palemene. Ai fionga le ima tamai tai o le. Minister Kabineta. Whawhilo ai atfo i le fionga le. Te tai le tuangai ma sui te tai. Ia mese sui malo le. Nei malo, ma nei tainga Palemene. No sa fesili le nei sunga fono i tūlanga ia se singa. Ia pela le o mai tau, le o tali manino le fionga te fono. Sa alua se singa. Ia e pe mai tau li poti le luma ne mota le lua tasi lua le ni se singa o alua i luma i mei o visit. E pela le amai le sia se singa le si tala whatau atu. Pio mena e stalo atu ai. E tau na mai mea mautinoa. Mota le nei e lewa. E tau ana alua se singa i tūlanga uma i li poti whatau sanga. Le ala te sau no mai i lesi tau sanga. A tau sanga whai tupele i luma pe a tato wa ia se singa le luma. I le li poti le. E le sia se singa o atu. Ai pe e ala no whai atu. O te whaftai at pule ngā lim whai pule nei tu malo i whangali. Lo malu puipuia maota malawa le iei i fale nofo iei o i whangali. Ai le fui se pā. Pe lau le anganga le nā se sila i ane le i tauna whai se pā. O na lo malu i pule ngā lim whai pule puipuinga o le pai o le atunu o lo afio ma pā au i maota nei. Mai tau whai pule wai nofo i o. O nisi o fale o le anga. Ia pio le anganga la nā le sa watu ea la le ue tali i lesi tau sanga whaaltup. Tau sanga uma le tala noa i le lua tasi lua. E tau ana whaatino a se singa. Ia a le ue tali mains whaatino e le aminga le se singa o lesi tau sanga e kai le se singa le. Li poti leo i luma le mota. O la ngana whalalo lau whionga Fonotaga. Ia on Se tu lai mai le. lausan wanga fo e mwhaian so sani i a suo committee i le mātou te whono au te tula i atu e mta upule a se singa. O le sile mea e whengatai nā alu a se singa. O le ai o se tupe e mwhaian whaatino a se singa. Wa a whaia se singa. E re vai pena ana tula i atua o loa. E ei tupe e taun whaatu. A mai se mo mea whimalanga ina pe a o savai. Pela alta sile nā whaingata. Le ai sile fia e te le ina tāpā mai ia se singa komiti a tau fia tu el tatu ofisa nei. Ona ua le lava se lene. E ima le vaengalo na lua lo fionga al Fonotaga. O le tolanga lea e mei o tangata fo e mo mia ia ni no ngā tupe. A leini whanua, man mele na lei o na whatul, whalapotonga lea. E mwhaiei o na whaongā mo meo guarantees. Mei o lea fo o le sau sesi. E seini a ao, a le tutongia loa.
ona tongi lole ia. E la vete leila ofisa o aonga ma ofisa leo leo. Ona to telo la touie mo mia, la fai ngaluanga. Na fai leo fai aonga, lesi fai aonga. Hata malia tango fa maunia la ulonia la fai. En tulo leo se lau po lua se lau tala, a le lou pe se lau wafe. O ma ne mele tupune. Wo New Zealand. Ai ki e loa le tongi la o le lou ni. Le ngata le na guarantee. O le tele io me fa pena na o ti ata. Ia a ele ma fai on ngalua le ngata le tongi le avo i le lou. O se lapta inga mo tatou ni fifien mele o le o fa maunia lou na isi. O se lau tala le wa vatu ai tilo pe fia se lau wa fele la fai. Ia ki ele ya ki o ele ai lo ainga. La se fa tuanga. Partai. Maloa, ia tonu whamanihina, ngalo le sui mamalu. Ia taua fo le soaswani ale komiti. Ia, ona o le tali ala latu sui te fono. Ia, mana ia. Fawhitalai. Ia, se tu lai mai lau whionga, minsta o ngalo te. Ia, whawhitai atu mo le amanoa. Ia, mantua foi lau whionga le tūlanga o le whatupeina o asisinga nei. E o tūlanga le kapeneta mo le pasiaina. O le tūlanga la i asisinga. E le te lea se tupe whaaluai. A le o sau noa taitai o le tuangai o le lea se tupe. O le vaitau le keimi reo ke vai aku tausanga lea. E le io aku se karasanga whakomiti. E pasia mai se tupe mo asisinga. Pe o le tau whaasa o ngā tūna. Ia o lea e lava le whaasoa le. Tato malo ma whaaloa. Ia, wale. O te le tu ostanga te pelo pe tono le mota nei. Ia. O mea o te tala no toi me mo. Ia, malo. Ia, lau whionga. O lai sira fia le lei lava e le taitai e le tuanga ia o Palemene. E whao umatu lava i a tarsanga komita o Palemene. E pasia pa i se tupe o e whatino ai. E lau ke vai aku i e rei ma se mea ngau aku ngāwa i kau le lua kasi lua. Ia. From the lake. I have a pefela pe ale ot. Why to see the submission. Ia. O mena le tala no tuai. E langa pelo kele le minskala. Ia, o he manato no fua. O whaunga, ia e re pa ur kapeneta. Ia, le pa ur lava i komiti whapalme. Ia, o le tono le hoa. Tala noa le minsta ia le pitola au kabineta. Ia, e moni afa manato. Te tai le tua ngai. Ia, e te tonu. Ia, tu tue lau whionga le sute te fono wha umai o leo. Manino le tulanga lea. Ia, whawhitai. O, e sa o ia taitai le tua ngai. Sa ia mātou tāru sanga sa watu. Ia langa te loe ngatai i le official fono. Whai mai wale stato tupi. Ia sa le o inisi o mātou asisinga. Ai mō le soso nea tulisui ia. Vai maunga. Ia, o le tausanga whal tupi. A mata mai ai ulai. Lua whelua tasi. Se ia o ia iuni. Lua whelua lua. O le mātou asisinga la. Nā alu ia au koso se tema. Lua whelua lua. Ua umane na o le tonu al piliota lea. Lea i e tana noanga lea. E mai tau fo i ia tato pepa ngā luenga. E tolu masina na mai e le sili poti eto e mai le sili poti. O so o mai ali poti al tato whala putonga lea ia le mena. Sa lea i se au ngai to e alu e fo i le sia singa. O lea wakawa whaatasi ia li poti e lua. I le asisinga tasi au te lole mele mana o el fai pule e a vatu se fa fitai fa pitoa al tato fa la putonga ia li ma fai pule fanga li ia mole la to puipuia ia malela to ngaluenga o lo fai pea ina ia puipuia ma sa ngale mu ia fale nofo le tato malo o lo ia le afio anga fa sele mo le nga luenga le si tongi fa manuele atua ia o le o mai le MPI la ofionga ta sile manatu sa fa alia Maria le la ofionga su te telefono se i fa manino peo me sile wa o mal baanga le fa tongo fale le ngale o mai le note al clerk le yes tu langa fa pena o mai tatu ofisa ina ia manino pe le tu langa
ma pele o fenga luanga la tu fa tino ino la tonga luanga ia a tono nai o se ta inga lava ia na o mo tonu mai lo fenga su te fono le nganga su ma ia le wa watu le tala ale ofisa ina ia nei te o pe mai ai wole fai la tu tute ia ma le nganga fa lolo i fa wa sa nganga lo fenga su te fono fa fitai ia o le ata to le fina e ma fai ona o ama tua ma so talo sanga sai ai ia mo amato a se singa i savai i manistulanga e le o le housing la ia e tati e ia whapea i sa le o ia mato a se singa ai ina o i leo o mai lea i le whalau tonga lea le MPE o le saunoanga le suia noa maa po le ale mea ua 5 miliona ai ua whaititia ai ia tupe sa tau na o ina mai po dividends mai le lua fe lua tasi lua ia fua i tupe na mafai na o ina o le tai pupu e mafua mai ona o le tato fala po tonga le EPC le sa mafai na o ina mai le 5 miliona le lua fe lua tasi pe tai e le se tupe na fofua ina e o ina mai le lua tasi lua ia lona winga le se la tupe fasilio fofua e au mai ia fa pena fo ila inicio fa la putonga pe o le spa ia le sa fo au mai ia le 3 miliona ia ai na o le 2 miliona ia fa pena fo le sala o spa fa te si mal 1 miliona ana le 3 miliona na au mai fa pel sa moland 3 miliona ana le 3 miliona na au ina mai o nai fala tonga tele na e tolu ma fuaina ele 5 miliona lea e la fionga profeta ia siri fia malama dia tu mai le su malu ana ma numero na le sabsingi tonu anta upulea o le maua mai 5 miliona le sa tauna ina mai fala tonga ia le la o matawa no vinga fa le tonu tu langa tau seleni fala tonga ia po sa tonu lea ia a le sa no la fionga tai fono le EPC ia mtwa le ya stupe no bo no vinga la pe matawa te le fa le tonu ro ye EPC le se tupe ia ole me fo nga le sidi atu o tu lang tonu na o yenta to EPC po mtwa fa le tonu wa le se tupe ia fua peso ta to moli le vino pe le weekend moli la tu langa tau tupe la o fionga tai fono i le EPC ma is fara tonga lo fionga le tai ia ti tu lo fionga mi ma fa sabe no temio lo fionga le telefono ia fa tai mantua fo le sui tai tai o le temto nule covid ko a ka ko pasi mar covid pasi le kiki lava o le 5 miliona le sa no mai ia le fasili ai le a sui tai tai mai 5 miliona nga fa nga le PC a wata to fo we fa na fo mai ia le ala ko si le vanga nga ka ngu ka ko afie fa kilia ai o 1 miliona ia ele ia ma se o le a ko ia kulang ko pele PC o kulang foi o mede sa fa mam la mo foi ia ele mam la mar su kai kai ele mero le increase of demand o vai ngore tunu o le fai ma ka sui transform e a foi ele kulang o capacity mga umia o ke le ave ngo fai ako o kai mi renga fa pa o ele kisi o kai mi ngai o kofu o nga mu ma le pung ainga o ngol pa o le kisi o le lai fu e nga ruenga le IPC ele ma fai nga ko le IPC fai nga ruenga ala o la pa e ka wan ka pere fo ko sila i fa silanga e ku inga ku ile rua aso e amakase nga ruenga ya pe fa manga nga lo fio a le kupe ia le ko le IPC e ma ka kier ke ma fa lo ia ia o fio nga fo ia se no ko o le fa mama miska ia e masalo se tai mi tai le fio nga tai fono wa masalo la to mo sa to nga la to le sai lo ina e tulanga ia ya fa o tele namba o masini me ala sa pe mai pao sa vai ba pe so lo fe ala e ngai masini
Ale pe so ple nga pe pa al ba kal pa mi le weekend. E si la ngai de ka ku pu nga mea. O kai kai o le tunu. Ma ngai ia me le ko sa mo sui kai kai. Tau mo mai lau whionga misa. A wi de kwa u mangai ang o fai aku. Fa fi fo. Nga au mai de kupe le. Da la wa ia fe lua sa vai. Ele ko i pese pau. Va nga fo wo ku ka fo ka so ala lo po mori ia po ngila au e pa u ka pe. A o le ku langa o le afila ma le akoanga o le fa nga inga sa vai. Wa over mal se lau pasengen me la wa ia. Tai? Ia, pe o le mea ale mea ia le sa kula i mai le mau ka le kamai kai Palemene. Ele i pese pao wau. Kere ropo la mea ngā mga fuai o ngā pere ia le mau. Ia pea se switch wau. Wa kango ia se skula ki pea. A la sa o la le pao i kai vai. Ia wa fionga fonga. Fonga veta lai. Wa o manatu lau whionga Leo sa suri. no le fionga al mixta. Ngate lol ba fonga pe le pao. Sa ka ngai loa. O vi CEO. CEO pola mafuanga. Ia, Ele ka kupu mbe e kai kai o le tunu. Na o whionga i le pese pao. O le fale, o le mau ka o le Palemene ngā pe. ia, o ia le manatu. Ia, o le au malama oi. Le o tari manino le whionga mista, ele ese mea la whapsiringia. A ki ele mta upo leo mangingo. Ma o tari leo tari mani miska. Melea, kula mea lau whionga ke kei whonga wha. O mai mea mara pisa le. O ko ia. Ia, whawhetai te tali tonu, ia, o le tali o lau whesiri anga i le EPC, ia, o le atatia se i o ina tātou lau li liu, ia le whamatalanga o i pole eno li poti whaltausanga, ia o na tali mai o i o atu lea. Ai mo le whesiringia ia o le ofisa le MPE pe ai se awa le ese tupe whaanganga. E maua mai le EPC tausanga lea ia o le talia le ofisa o lo iei situlanga wha le tonu i tato EPC. Manitua fo i o mene i o dividends. Pei fo i ona utau lau ina atu le salasi ma le spa. E ui ai te le fo i numera la iei 5 miliona ma le 12 miliona a le asana o ta i 6 miliona ma le 2 miliona. E fua le cash flow. Po o le whaanga solonga i o tupe maua ma tupe tutoni. A le whaala tutonga. E fua la i cash flow le au mai i tutonu ala to tufanga po la to dividends ia o le mea foina ia i tausanga wa te le tupe maua mai al MPE ona leo fato atu tongi mai ai arrears o isi tausanga o le tali pupu atu le nai la o fionga le sui mamalu mai ano a le spesili muli ia le sui faipune mai ale pata i tupai lunga o le fete e nai o public trading bodies, ma public beneficiaries bodies, tal tonu an tafa i tonu lea, le minsta, ia vapele fionga le, tamai tai Palemene ma lato kapeneta, mo le fetuna ina tonu, o ia tu langa i fete na iai, ia lau fionga le, fonga feta lai, ia pau ia o mata upu sala ngai, su yusufono, mo le atu whafta i tele, ia mo le whaatala noa ina manisi o manatu, sa au mai, ia awa ia le toe mati foi o le ngaluenga ia al tato fala potonga me tau fale fa pe foi ia al tato fala potonga le MPE mal falo lava faftai Alo, faftai sa no lo fionga le suite telefono. Ma lo mo sa noanga manino le lele ia le fa tula mai o tau sala nga su malu. Ia le fa fonga le monta fa mam mai na ia ma lo faftai. Mo le faftai tele lo tu committee. E a toa to sein ko ko kasi al sur to committee le lo sein. Ia ai ma lo mo to committee. Le o mana ia le to ripoti ia ma. E o sein ma lo faftai. Ia tu me lo fionga al minsta mo le fito tonu le pala tongo pala tatu malo mo sa noanga mo ni so tau salanga. Ia faftai tu la velo fionga al fong stalai. Mo lo wa no nei tai au. Ai masalo e le matua se famatalanga la fionga ia e mo foi ona mo le atu le faftai tele la fionga e me se foi tatu Palemene. Lenga te leo le fior te mai te Palemene e me se kapeneta. Ia fa pena fo nai tu fionga le te tai o le tuangai ma su te tai e me se foi fionga i fai pule. Ia o fai on tatu usufono nei tai au. E mua na batu le faftai tele committee. Fionga te fono committee o tupe.
ia mo le whaamalamlamaina fo i o mata au puli tūlanga le lipoti. Ia pe ona iai tono le maota nei tae au. Whaftai lava mo le ngā luenga mai ea, whaftai fo i mo mea uma. O le ofodinga mai o le otali uma tātou fesili. I le tūlanga lea, i le tali le taitei fono le komiti. Ia ai au ona mo le atu whaftai tele. I le pulenga fo i le fale o Samoa le vai taimina iai patino i ele poti le aso. Le fionga te mai tai pule sa iai mua. Ai le ngata fo i lea, ia le fionga taitei fono ma le komiti whafoe. E patino i ele li poti nei. Ia o la tau le sa whatino ina umanga luenga nei. Ai le io ina suia i le fionga le li pule o lo i ele taimina nei. Ia me se fo ilma malu o komiti fo ua tūlai mai. Ai fia fai se whamatalanga lau fionga o na o fofuanga fo i o le fautuanga na mai e komiti o tupe. Ia e pe e lua pe tolu nai fautuanga. Ia ai onga to e whaingata e matanga luenga ma le whalatonga. E le tūlanga o le mana o e whaufale. Ia ai e se tului. Ia sa whatan noa fo i maripulenga le tūlanga lea. Ia o le tului. Whamoe whau oi fale. Ona o le tele o fale ua iei. Ia ua le to e tala whea ngai fo le teimi le ua taona whafawina. Ia e pe tai o le nganga sa amai. Ina ia ave ese le tului. Ia ai le ngata fo i lea. I lalo tu la fono la whala tonga o malo. Al malo. O ia ile lato fofuanga. Ina ia to tongi fo i se tupeanga i le malo. E fua i dividend. I lalo tu la fono. A ave ese la le pasene. Ia lono winga. O le mwhaina whaut fale. Le mwhaina whaut dividend. Ia sa whata noa ma le whala tonga. Fale. Whai atu. O le komiti. O la wia la Palemene. O sa ili se tali o le whautuanga wa mai. Ia lea la ua tali mai le whalapu tonga. Lea la ua ave i lalo le 0.5%, mai le 0.5%. Le ngata fo i lea, ua ave i lalo le iwa ma se furu iai, ia i lalo i fo le fitu ma le valu o lo iai pasene, a tului mo nonga tupe, ia o lo wha mau i whanua. O lo no winga, o lo tau ma whai lava ia le whalapu tonga e le ngata i lea o le pūlenga. Ina ia wha tau nuu le mana onga, o le komiti le wha Palemene, ina ia mawhai ona tali atu pe mana o ngā wau mai. Ia ele ngata fo ilea, e te tau ona whaatino pea ia le tupele ave malo po le dividend. O le lau a iei ngā male mtanga luenga wharaputonga le malo, o le tongi mai e le mtanga luenga o housing. Ia le dividend anga le malo, a ele mwhai ona mai umar teimi tasi. Ina ia tau mwhai e usta ia tūlanga ia. Ma me sili ona le leima taua ia o le ua pa u lalo le ia langa lo to talo mai fo ia le suio ano ama e tau on to pa u fo lalo ia mas fu falo nga to ia lu fo lalo ia la to tau fai fo ia e tau to su e meni tupe e fatino ai pe on to sila fia lo yen no nga tupe ale housing i le ICC e pa u fo lalo pasene ina ia fai lo na fatino tu langa ia ai te tongi a toa le nonga tupe sa ia nupi fa o ne faisi maulunga la ititi o le pasene o vaenga na ia o lo tau fai lava pulenga ina ia fatino se awala e mawhai ei o na usta ia le nonga tupe mo ila tau vai ia ele ngata fo ilea ia mor fawina o tatou fale o le tau on toi fai fa pena e ei le mana onga le fionga le i vai monga vai monga tasi ina ia faini pa o fale ia fangali ia se utan non metanga luenga langa o fale nai le ini pa o lo fainga luenga ai ila tau mai fangali e leo ina fale ia o lo no winga a faule pa o le se o fainga luenga o mena le pe sili pe a se to titilo iai pe fina ngalo lo fionga faule pa e fa malo lo fainga luenga ia pe a wo fai se pa ai fa fainga luenga pe nei tanga te fangali o lo iai mo sila fia lo fionga langa e tāua tele tu langa lea. Ia o lo iei fo ia ai e inga fo i manu ma le ala whanga o whangali. Ina ia whaatino pea ia le osi ngā whea ngainga lea. Ina ia whaafai ngā nuenga i la tau o lo iei i whangali. Ia mo lea ngā i luma o tu langa ia.
Ia le o tali le fionga te fono le tele o mata upo e tau ona tali atua I nisio fesili sa tu mai e fionga I li fai pule. Ia le o fionga le fionga telai. Ia vanga nao ia se fesili e lo la vea I ai mo le tu faftai tele le o fionga. Le ngata fo I le o tatou fono usul nei tae au. Ia mo tu langa fo I fatino ina le ilo ilonga o li poti. Ia mar fala o lava faftai. Alo, paftai, o te lo manino ato tole sa noanga lau fionga e wa pe foi le fionga le suite te fono. Le o manino me uma, me le ma lo paftai. Ia, o te talatu lau fionga suite te fono mo le lafo, tato li pote lua. Lau e whiunga le whonwhitalai, o te whaatule la whoina I whaamaonia le whono au au le poti e lua ne komiti e pe ona I luluina. Pe Palemene lua whelua su tolu lua whelua su whanu mera se lau fulu lua, ma le pe Palemene lua whelua su tolu lua whelua su whanu mera 5 Palua, e le sui o si umu, a pe po le sui o le whanga mawhale a se la psili, po la whaamaunia le lafo e whina ngalo e sao nomane ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Tu le melo fionga le minsta, mo lafo le lipo tele. Tali le malo? Nau fio fong talai o te fatule lafo ina ia whaamaunia le fono au tali al malo fautuanga al komite o tupe ia ma tupe tongi lau fio. Alua le minsta o ngaluang tele, va per minsta o tupe, minsta o soifua malo loina, sili po la whaamaunia le lafo e whina ngalo e sao nomane ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Tolu, Pepal Palemene, luo tolu, luo wha, numero iwa sulma tolu. Li poti al komiti al vaenga o atina ese. I le Pepal Palemene luo tolu, numero se lau ono sul 5. Li poti fal tausanga al pulenga sua vai, Samoa, mol tausanga fal tupe luo tasi luo lua. Tolu pui tasi, Pepal Palemene luo wha, luo 5, numero sulma wha. Tari al malo, il Pepal Palemene, luo tolu, luo wha, numero iwa su tolu. Wha. Pepal Palemene luo lua, luo tolu, numero se lau lua su lua, li poti al komiti al vaenga o atina SS, il Pepal Palemene, luo tasi, luo lua, numero 1. Kamtalanga o sini au tu, ale o nanga o waa Samoa, mo le vai taimi luo tasi, luo wha. Wha pui tasi, Pepal Palemene luo wha, luo 5, numero sumleiva. Tali al malo, Pepal Palemene luo lua, luo tolu, numero se lau lua sumalelua. 5. Pepal Palemene luo tolu, luo wha, numero se lau tolu su tolu. Li poti al komiti o le vaenga o atina SS, i le Pepal Palemene luo tolu, luo wha, numero se lau malfitu. Li poti fal tausanga, ele o unanga o waa Samoa, mo le tausanga fal tupe luo lua, luo tolu. 5 puiputasi, Pepal Palemene luo wha, luo 5, numero lua su tolu. Tali al malo, Pepal Palemene luo tolu, luo wha, numero se lau tolu su tolu. 1. Pepal Palemene luo wha, luo 5, numero 1 su riva. Li poti al komiti al vaenga o atina SS. I le Pepal Palemene luo wha, luo 5, numero se fulu. Li poti fal tausanga al whalapitonga o waa Samoa, mo le tausanga fal tupe luo luo tolu. Ono puiputasi, Pepal Palemene luo wha, luo 5, numero iwa sulua. Tari al malo, il Pepal Palemene luo wha, luo 5, numero 1 sumaleiva. Tu le mero whiunga te fono o komiti o vaenga o atina SS? Aftai lau whiunga le whangawhitai mo le awanoa. Whatala wha alo i atu i lau whiunga mo le ingo le tātou Fonotaga le nei asu. Ma se fo i o le. Ngai tu o le mota, ma tai Palemene ma le kapineta. Ia, whiunga le tai le tua ngai ma le tu o le mota. Ma se fo i o le tapua inga whaurulunga mo tanga ruenga tātou malo. Ia, ma Samoa poto le ni tu asu. Malo whai o le whaiva. Aftai le atua ua whaasopo le mailo tau so i fua mo tātou ola. Ua ia ngaruenga masani ale tātou mo ta whono. Na ua whiunga le whangawhitalai, tula i atu, whaatu le lafo. Ia ia whaautangia le whono au li poti e whaa komiti,
O le vaenga o atina SS, lo tuini atu ai ana saili linga, fautuanga, mai unga fono. Palua e le sui malu mai vai mango numero tasi, le whanga whala se la, sa whata mua wa pia foi ia whala taim samtau, ia sili po la whamaunia lafo e whina ngalo e sau no mani ioe, au ese le ai, o manu malo le ioe. O ta palo whiunga mistao, ngā ruenga mole, lafo tali malo. Na tule ua mai ona tā pātu lia tā i le tātou tau lang whaafitai na saunia lau whionga. Ia, o le fo ua ala whai mai lau whionga i whanunga lei malpa ia maurunga nei mauta. Ia, teina ne fo ia whaurulunga ma o mta ngā luenga ma whaalaputonga al malo. Ia, me se ia le mfua whaalepa le tāpua inga Samoa on tulang whaalupe. Tātou vi ia i leanga leo le tua. Ai o tula ia tu ma ngang fa lo lo fiong fong talai fa tu le lafo ina ia fa utangia il fono au tali al malo e fa tau I fa tuanga al komiti o le vaenga tina SS. Palua min sta tupe min sta o faraptonga al malo min sta sui fu malo loina. Siri pola fa maunia lafo e fina ngaro esa no mani yoe. Au ese le ai o manu malo le yoe. Ia o lewa mai whautangia le whanau li poti al komiti e pēna o whailo atu ia whapea hoi tali al malo. Ia o lewa non nei mo stasio sui al mauta pia sau noi tatu li poti e wha. Ia, tulai mai lau peonga le sui o malu o ano a maa numero 2. Tau whaitau au ripoti. Aftai lau whionga I whong whitalai. Musa wanoa nei tu malo. Aftai le taunanga siktia nei tai au. Ngā tuho ele toi a whea pa ia masao le whai ngā le tunu o lewa. Mai a whoi ona o ia lau whionga I whapewho nisio to nei tai au. Ai ole a ngai loa se tala noa I ripoti ai pe ona whatau to lau a whonu. Ole pulenga sua vai mata watu lau a whionga I le whongwhitalai. O lo whamauina ai se tupe pa u. Was a net loss. Tesi manitasi miliona. Tupe pau. Il piota lea. Pena mai li poti. No, mai le lua whenu sun ma le lua. Ai, o lo matau ina fo I waitau ia sa pau ai ia le sa fa pau ina I le tau le o sua vai le 2% I mo pili tongi na winga la o xonga le fong fitalai ma la o xonga tai fono komiti o linga mai o le mafang tonu lea o te le pau ia o le ngafatia ele pulenga ia fatino ana ngaluenga ia metelo isi fofuanga o le mau le tupe lea sa tau na mau ina mai mau ina mai e lea vai tau pe o le vaenga lea lo matauina I lau ai atu le lipoti o lo o tau o li poti e nisi o ai tālafu ele I ia po pile le tongi o lo au ina mai pea e leo wha mau ina I kisiri lo whionga tai whonu pe fie ni pile ia la sa o wha ingo nei ai tālafu o lea lo tau mwhai pea ia le tātou pūlenga au ina mai
Mai foninga mai e whiololo se leni, le lo maua. Ala fo le mafuanga wa tulanga ia sa tau na wha malosia. Lao ina mai o le o pili nei o tātou sua vai. O nei a vai tau e leo nā male la ina tulanga le. O susu inga tau whea ngai male atunu male la langi. O tau a fia ai fo ia tulanga o le. Sua timu male vai e maua, vai tau mafa. O lea e matau atu li poti. Ia le tulanga leo tau ana whaale leia. Ia tātou water catchment areas. No whaanga lo tapu e sua vai. Ina ia maua pēa le sua vai tau mafa da tunu. Ina ia matua whaale leia uma ia vanga ia. No taua mai le iuta i fulo sou ma afia manu ia maisi i tu o le tunu. E o foi sala fai. Vanga ia tau na matua whaale leia. Ia wata po ina pēr sua vai a mise uta i le. Le anga i mele uta afia manu. Ia wale sua vai tau mafa mo le taulanga o pia. Vai maunga whaleata o na whaisto tele o le. Vai tau a whai o le tunu o lo au mau i nei. Ia watu langa o ngā luenga ma onga ia maisi ngā luenga whaatino. Olo ngafa ma malu o le tunu. O lea siri atuai le tūlanga o tātou whatanoa lea sa fuafua e whausia i a lawa. Te poe o matua vai lea mai nungai a fia malu ma isi no whanga ia i uta i le tua sivi. Le mai maunga man whaleata. Ia wā le lava o sua vai mō le tātou taulanga o pia. O lewa na tatia le nā ma bloketi. Ia le lava le whaatinoina. Awa lewa na pru ma pasia mai le whaitupe laulangi le tupe whaatinoina bloketi tele. A fo anga la siri atu ai e langolangoina fo e le sui lau vai atu. E le li poti o lo e se fufuanga e. E wha mautu la ofisa o le pulenga i vai tele. Fufuanga le leilea e le matau atu iai o na e. Whai asi tele o tātou tāwale ma whaatumuria e nei le taulanga o pia. I me sea tai au mauri. Tele tāwale e whio inga. Ai pei le leipa si i utai vai tele. E no whanga le pūlenga sua vai lo iai. Wha mautu le iai e whaingofie. Whaingofie mo tangata o le tunu na. A ngai atu ina i awara tum tā upu. Ma tā upu tau sua vai. Tūlanga ia e te manatu e tau na sisila le iai ia le tātou pūrenga. Ia malawa whionga fo le minsta. Ina ia aua nei whale tonu ia fuafuanga ia. Matawina le li poti a le company vaa a Samoa Shipping Service. Ia olo iai ia stupe fasili. Na maua piriota lea pe ona li potia mai, ono se lau fitu suma le ono afe tā la. Ia, whamauina le whamalo le tātou pulenga male. Iwa pe hoi komiti whatonu. Ona le mata watu e sitia e tupe moa mai piriota o tōna iatu. Ia msalo ona le piriota pe tōna iatu i tua atu o le piriota le pe ona li potia mai. Ia vai te mtonu ngā koviti. Ia nana pa uai tupe ale tātou whalapotonga lea tau wā. Ia lewa mai adi ale piriota le o maua nei tupe ia o tupe whasiri. Ai, ole, a ngai se tala i le tātou seila ia lo ngā lua i whafo i rungo wā. Ole mata watu piriota le tau sud pasene o lātou. Na whaamuta mai a lātou kod karate, ngā lua ngai whafo. Ai pei e mata watu, ma fua mai lava le awa malosi, e tango fia o le awa malosi. A o ngā lua i rungo wā.
O la se pokala me fufua al tātou. Ntanga no e whalapotonga I tūlanga lea mo le awa uina o whanau ia ma fautua iai. I tūlanga ia I whaititia pa o tūtula I mai ia ia le whawhitauri lea. O nei e whesi o ngaonga o isi mata upu ia a fia isi tātou seila I whafo. I le sona tango fia o le ava malosi. Ia ma tupo ai wharawe lawe. O isi tūlanga whaasori tūla whono. Ia fia ai ia tātou whainga whapaanga lea ma le company vale I tāri o le MSC. Le mau ai awanoa nei tele awanoa ia mo mai mai tāua tele. Le ngata I tātou seila. Ia whapea fōi ia le tātou sosani le tātou tamau ainga le tunu. Tāua tele ia le tūlanga lea. I tātou whanau ia mai taua na toe tau sanga pea monisi awanoa wa le mai tau atu. Le lava lo to tele lava. Ia lo le tunu ia onga ma o tau ina tātou wa onga le malingi le I morinu. Ia wa ia awanoa mo la tau. Ia pe o tūlanga ia lo wawa ai atua I tātou li poti ia. Ia mo le atu wha malo I pūlenga tātou mtanga luenga ia. Malo le ngā lulue. O le tātou Shipping Corporation. Ia. O le lava lo o whao pel tau tua lea le maua foi isi li poti ia pen whasalau mai o lo sauni foi se si wa fau mai o le tunu. Mo le lava le o sawai ma mo polu. Mo fe malanga inga le tunu. Ia. O se tūlanga le foi le tūlanga pa whai tau nuu le wha moe moe. Ai tauna mai se waa le lei. E sui ai ia waa ia lo iai nei. A rea se tūlanga la se tala mai. E na fui wha moe moe tātou company lea o le Shipping Corporation. Tātou malo. O lo moa na I tupe whaasili. Ia se tūlanga le lei lea. Le moa le miliona le pilota pena li potia mai. Ia o tūlanga na ia fo mo le atoe le whamalo ma le whaafitai. Ai, olo mo hoi se li poti. Pea pilota fo ilea na li potia mai. Se isi sila lau e fionga le minista. Ole se malanga le tātou waalea mai se la fai. Ia masina novemba tau sanga tutua pea li pilota lea. O lea wha pea na o lea wano atu kapteni ai. Ave mai se seila le waa. Mai sare longa I mulfanua. O lea se li poti mai o tūlanga lea. O lea se suenga na fai. Awa a fai o lena ave mai le seila e le kapteni. Ia popo e taufi. O a tupus wha lavi. Ia, so le se lai sene ave waa le. A le seila na mai ale waa. Ia, mai se ala pa fia in soifua. Pa tupu mas wha lavi lunga al vasa. Me ia tau na sisira le iei a le pulenga malo e fionga minsta. Ia ma fai ese fufuanga wa le pe foringa mai. Wa fai whasalanga. Ia mawhatu whasalanga al kapteni le saulwa. Nai rol whasalanga al seila le na mai al wa. Ia tau na awatu whapena I luma. Mo se saunanga whamamalama I tūlanga. Ia pei o le natu le ala o fionga tu sa meneli poti. E whaftai mo le amanoa. Halo. Tau noe lau fionga le. Sui mamalu. O na maanu me lua. Ia tule mai sui whaleta tolu. Mo le trata e tele lau fionga. Honga fono mo le. Awanoa. Kata alo whatu pa ia man malu le tātou. Usu ngā fono ma soli tapo I ngā Samoa. Tai fo I le. Komiti mo ripoti pa ea. Tuina mai. O le company Swavai. I le eiso manatu iai. Al mure whaftai le.
Nunga li pule ona tanga luenga. Aftai ai le tatu o nanga lea. Mili ye ali fali muol pipa e. Ka elo ka uru masaul pipa. E afkai ai fai e pea. O mar kampangi lea va. O kau falu fesasi lo ma fa lo fonga fon. E nga pe ka kusa ngo me ye lua kam o nga ye lua. O le si o fala tonga va Samoa. Samoa Shipping Corporation. A o le si o le au nanga va Samoa. E le kau o nga ko ka ia ni malo e. Kong fa sui ngole le ngonga la o nanga va. Nga ka fe ngai le ngo fa tonga va wa me ka va nai ngai malato. E pe o i le au nanga va. Il mele sa. E o mea kau seila. Pe au nanga i lunga va. E chau na iai. Ale kiwa mai e fa luanga mai le. Fa kuanga al komiki le. Fa luanga mai fa kuanga di poki e ku fa kasi kilo malo ku fa kasi ya. E sa ma sa fa tonga va ma le au nanga va. O lo foi la mis ka malo. E fa lu foi ka di malo e avel ka le kas. Ele me fai. Le mamlama la komiti te fono ma le komiti. Ala lavan mafu anga nga le va. Awai de o ia i di poki fa kausanga le. Ia a me se fo i sini au tu o. On au mai sa. Ai fa tai fo i le komiti le ele vai. Ai o tal tonu na fa se la so e nga mautu. Sa fai mo va anga le. Sa fa tau no mo va anga le malo. O le afi se la i was full. So te fa pena to man tuo Mr. Chokal. Sa tam foi tu fatas me ye lua. Ia ele fe alfania. Ele nga lengua ku SS. Alona winga o mo test o mo fata tai. Fina ngalo ai. Se fe ele tupi. Ia ele mfai langa SS me. A tonu fa la utele yo nga ya tula e pa stai mi ma fo anga. A on fai mo va anga le. Onda le ma fo anga lava le o meio company va a tonga va. Ia e patino la vai I meta va. Ai ana o mai le. Ole me sa tau na e lo tal tu nunga. Tiro to e le komiti. Wale la me la tu fa tonga mo. E tiro malo e. Il sa la vale. E me se va ala ulo. Ia e lan tani malo. O e susu ngalo fai po 5% ia. Ia au tal tonu. Ele sem ta fai o ile alvanga le. A fai lo tal manino al malo e se sa ese sa si. Ese se ila ese ia. Ia meta va. Ia ele tau la o na o ia ile susu ngal sa. Au nanga tau va. I meta va. Man tso foi lo fionga. Wa o se taimi na fa man ni no le po fe tonu le o ele ta to pi fala. Wa o mea I fa pe foi nisio. Stasio fai business longa ta to tunu. Ata fai foi mele, ta fai sa fai na va. Ta no fi si pe se anto tu wa. Ele foi ngo fi. Ele ta ngo fi. A meni o business fa pe ni. E run mo cartels. E align fa kasi ka bangi kele e fa. E vang na la wa to foi il melen tan foi tato malo as a region. E o fa tasi o se fala tonga o lele atu no Pacific. On tam foi le on foi se me fa pe e compete. E tau va ma company va te tele mai fa. O company ni e feanga ku ilalo la ko ka 5% po la lo 2% e ki di ka kova ka PS ka kova fai e ga le ai ka kova e ko ku fole lu ngel e ka we ke le la ko ku pe mo o fe na tana me le nga le fili ka ko kai foi ka luai e fai se va al Pacifica to e nei mo fai ona fai estu lang fa pe e le nga company va le desa ye le Pacific. Ia, feta iane. E fui fa fita out. E mamla mai ale.
Tai ni tu masu tai la o tonu le sa fataloi na tai mal va le pi fala. O tal tonu le ia te mini ka ko sia wa ta to le na mai. Hala na me taun sanga i. Ai la fa tu ngai le. Ele komiti male sa. Ala ro ese ta to mal mele. Ai tam fai e tu ato le to mal sianga. E ta tu sila. E mea ta wa onga. A fai wa tele tatu alum whanau I me hoi le teno seila hoi lunga waa teno me hoi e au nanga masani. E au tau na tilo e whalau tele whato tele tangata e train ma onga I me office level ma lunga le kapiteni o mea na utaua nga I kako. Leo el tatu marine school le tai ia ana le whaangatua hole whaahole na mai le sa a whaitala e whaonga e whailta tō a hoi ngole mea. Ia ko training, e whole ngole le upa pala. Ia koe ia. Ia, ai o mena tautanga I ai. Le ngata I lea. O le whawhi tauri le langa mai nei seila. Taim fo le umala kong kalaki. Foi mai. E le la stupe maua le vai liu lea. Ele mfano faisi so tanga se paanga whenga paanga ma sa sila. Marolo mai nei seila ia. Ave le whawhenga luenga ai, le vai taimi marolo mai ai. Ma uise la to tupe. Ia, pe faisi so tainga mal malo. Ise mea e maua e pese tupe nei tangata ia. Nei tatam whanau ia pia foi mai. I taimi foi e suia e kon kalake am tulanga whapena. Ele ngata ele, o la to tupe te ua pau ale o le meanga mai la mukanga. Whawhika auli e kako, o kupe angai seila, makokongi, nupi wha, mea na lesa ta whaalongo ia soi e pisai ma, tal noai. A le tai wha ia tu teimine, pe uke lea sui nga leile wa iai. A mea ngai kaunga nga iai ia le sa. Ia tato tama whanau. Ia onga. Ia mese la si tia to mai. E wha mele I tato. Ma tato wale le tai au. E mai ame mga ko kamwhanga au le kere pai laki. E ngā kai whawhoi al wale le kongoi. Mi hoi au mga lau kere. Ia wei ma, ofisa ma. Ngā kai whawhoi ia waka kele ia. Hape nā hoi la ia. Me u tau nau anga ia ni tato company wa. E le nā tia. Le tele o le sosoani. O seile le tato tamau ainga. Ia, ele ngata ele, isa global, o ngā luenga nei whaseila. O langi ato, o isa tonu al Pasifika, o lato tupe au tū leo o lato seila I whafu. E tauna tanga I aile, te tato au nang, whamanu yanga ia, tato seila. O le lipoti lea lau whionga te whonu e whia manino. O nai, ia o te lea lipoti, ia mai lotu whaitau whapalangi o nai, whai ngofie wawe ela, whaitau mamlama ngofie hoi. O foi tau le whapalangi. Te le al whale tonu le mai ei. I le lipoti. Ai o foi tau tu Samoa. E mutua vala se ali. E Samoa ma whapalangi. O le sa al Samoa. Ai se whapalangi. E tanga I fwoi langa e te le o le misleading I o whaipuna e saua. A pia mai o le tele o tamu whanau I o se le va. E le maa malama I ngā luenga whai. I lungo wa. A pe le elim whaina al te seila te le mamalama. A whai tau le Samoa. Ia le ai o le wha tau le tala I me fwoi o career day fwoi e. Le tamu whai e whatosina mai tamiti e oi wa. Ia o nanga lea. Ia o le tala lana e le sa. O tamiti nei e le mamalama kero ka meki mea kawana wha seila. Koe le o awila ko interest. E le o awila ko maho whau. O careers nei, o nanga nei, e te le ala wanoa e mau aila ngā luenga. So se mea te ali ai laulangi nei. E le nā tia e, te leo nei alum whanau Samoa sa whiwa I waai nei I Samoa. E se loko whiwhia kia New Zealand, le whiwa I waai New Zealand kapkengi e. Ake me mika ia makalangoa ngai kama sa whiwa I ngei wau porum sa vai. E mea la nā e ta ua I tele e o nanga lea tātou ma me I whaini. Ai o le
tūlanga lea le whautuanga le komiti e tū whaatasia waianga e lui a tatou leo manino le tale malo mafuanga. Leo whaalua na mai e le talwhengai. O le tatou o le company o le mele wafu lau fionga. Masa e fori tu inga le sa e le malo talua e. Ta tia mai domestic. Wafu ia domestic wolf i lalo le company vaale sasasi. E le fai fatasi ala tomu ai ala tomu fai ngofi fo na maintain. I concentrate le spa la to international i wafu kele ia. La to nanga ia peta ia le voto Yesu inga le vai tau. Pe una vai ngai tau tanga ia le malo. E me ono se fe mel tupe ma me fe ngofi ono tu fatasi lalo sa ona ngatas. Ole tato fe malanga inga le sa vai ma por. Ole mai fau tuanga le company va. Le sta usanga over 2 million dal. Le increase of fuel. E lua tolu. Le mai fau tuanga si el pasa se le alu kuila. Ia ole tulanga na. Tau te mana o mai tu ilalu pasis. E mai se vale o polu mo sava. Ele ole ala fo ilea. E ta fio al malola o nanga lea. Ele na tia o tele alo ia a fai business Samoa tam fai. Mai ala to va ai, fa tau va mo al malo. Ia ele mfai na umi. Tu tasi min tu sui. Ele mfai na umi va ai. Awai ola ran fa business la ko. Ia ran va al malo ia. Ele for piriti mo na tatu tangata. Ele va pe foi la ola tatu fa tamo ia va ia ngau. Wa ole ala tu le mal tele fa fita uli va. O al mele mai li poti mal malau matau na o fionga i mista o taimi o va se mana i al mena i la o fiong alu va ai taimi na i fa solo atoa ele ai ma se akala ko ila tau ia au tala de mi nei fa pe mai o limit ia tu nai malanga o le weekend foi tangat al mesa sa woi e alu fa solo atoa ta va ale se tu langa i ma lisi mea o ma sangi foi matou ato foi le o la solua e fai le maintenance va e fu foi la malanga tanga tai tu langa le a wa ta tau an fa o le maintenance va le o tato va ai le langa so o va la poi ia pelo tu langa na lo fionga e tanga ia e foi fai le routine le o maintenance va per masani ai ia fai mo fie foi tato ngal ia ele ngata ilia sama na ia me sai mo mua ai la tulo la tavale alu kongol pala i la tiki tu ina fa tali na la te ngori sifa ai ku ka vale ngi yo al mele o yai i te ilo ngi su ngi kai mi rango kai do masinga wal so al mele lo ka la ko fele ki ko o ai ko ki ol make ki fa e o ko fo i ku an ma na yal me ngai la o ilo ticket currency la o kelel ka paka e mai tonne tanga te tu wai pe fo nga ona ina no te ingai ka fe malanga ia ai fa ftai tele moli alo ngal komiti fa ftai foi la nga lue company va ama ya ona nga va Samoa me sfeli mistama lo fenga dun ia ona o malo te a to tolu ni la pe pa ye to ia la fa fa ftai la ya malo sa no le sui man tu la me sui si omu la te lo fiole talai mo lo avano eu te fata lo fatu ai lo fiole talai me foi le pai maurunga le mota yo lo fiole tai il malo le fio a fio capinetta e poi lo fiole tai o le tuangai su tai ma pai maurunga sui a fai pule o le Palemene o Samoa ia o pa ia pa malu taia ma le aso mi se fa fonga me Samoa le ata oto le ua mai o pa lango pia e malu foi saunoanga talenga si pa malu Palemene o mai atu e pia ma foi se manatu
Ele tātou polo mal whasangi. Sao ni e lau sunga le. Te lai. Mo le tui pe ilu mo le tua. Ia le. Soi fua. O le mauta nei ia e maise foi o le. Tāpua ia Samoa. Lo whapenao na tau muli mai pēa. Fonotaga le Palemene. Ia e whaftai. Salo e. Mo ilo whamaloma le whaftai. Le. Teitai fono. Ia e utule atu ai whaisina. Amtalang pupulava e tusai o. Nei lipoti. Wharapatonga ma. Au nanga waa Samoa. O te aftaila ele teitai fono. Ai mese uma fai pule o sui o komiti. Lo lato ngalurua pea. Fatino lo lato wala ulia. O ia ina whale tonu foi o tato o lau. E langa e kauanga wha ngā solo kako ngā luenga. Tua lava ngā luenga. Whapenan tu awai, kako awai Fonotaga. Au te hieta noa pupua ele. Wanga nge o kako unanga wa Samoa. O whafteile mai le talifo le malo. Ia e tulanga le al fautuanga ina ia. Te whatau mai statu waa. Pea le waa foi le tātou sa le forum Samoa. Ole le mai le tali le malo. Mafuanga le. Si tio tau soi fuanga. Le foi vai tau e whape mai 5%. Mafua mai I tau o loa mai whafo. Freight costs. O lou la so manatu o whata waina ea mo te langlango ina foi le whautuanga. Tau o na te maisi tatu ba. Ba lau o loa. Sano tau atu le ba alea ngai ko le ba lele le tatu te pisa oai. O le manatu. A maisi ba lele ngā pa uwaila pasese. Le whengo whia whapengan me lau whioka. O a mai foi koe whapa upasis. Ia. O ia kongi al malo koe ngau fuse valele. Pea kulanga ngā sa iai le mkanga. Sa iai foi le. Kako valele. Ia le ile yung whakingo. E ka ua lal kako kum foi le valea. Vala o loa. Ia whawhingo whelanga mo kong kakele ia. Ia kau o freight tia whao ngā mei kampangi wakikele ia. Lau whionga, ana mea ngai. Ua, o waipi na sa noanga lau whionga suma malu. Ia, ta loia na leo tātou tau numa tātou te maro lo ma saino tai au. Wha wau sa noanga pa tātou te liu mai. Ia, whatati ese ngā luenga whono au mo le maro longa ma saino tai au.
Samoa.
O te whaasisilatu a toi am te ria nei tau manga al whono a whaitu la whono. O te tāpārau whiongale, tuma tai Palemene mo le lafo. Lau whionga le whongwhitarai, ia e moli atu le whawhitai lau whionga ma le tātou ofisa, mo ngā sesenga o ni tai au, o lea ua mai a pare au tari ngā sua, i le paia o le Palemene ma le tātou maota. Ia e fwoi manatu ua maua se whaasiri ngā marosi e whaawawai le tātou ngā luenga. E matau lava ma le tutoa i le te mau ainga o le whaasoa sui malu i le tātou ngā luenga o lo whaawau nei. Ua mai a fwoi ana e saamnoa le whaatonu whalawina o le tātou ngā luenga. Mai e lava le whanau te inga e fia tango fia uma. A tātou le ipoti a komiti wha Palemene, ma tali al maro. E pei ona whamauina le tātou pepa o ngā luenga. Ma o le ala lea o lo tūla i atu man wha alo e whātū le lafo. E whapea ina ia whātatia ese, tūla whontu mau, tōs fululua, pui tasi. Mō le suia o a tātou i tū la whono, mō le aso whono le nei, aso lofu balu o Ianuari, ma le aso whono tai au, aso luas fulu iwa o Ianuari, luafe luas fulu lima e whapea. O le a whaawau pea tātou tauru manga, mai le tū la e iwa tolu se fulu i tai au, se ia aulia le tū la e tasi i le au auli. Ona whatatia ese lea mo se malolonga ma toe tau awhia i le itu la e lua i le auli. Ma whaawawai se ia aulia le itu la e lima tolu se fulu i le awhiafi. Ona whatatia ese lea ai toe tau awhia i le itu la e valu i le awhiafi. Ma whaawau se ia tolo po i le itu la e se fulu tasi i le po. O le lafo lea man whaaloalo lau whionga. Whalua, whionga sui Palemene, min stau tupe, min stau ngaluenga tele le malo, min stau sui fua malo loina. Sili pula wha maunia le lafo e whina ngalo e sau noma le ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Ia, le a ngasolo tatu ngaluenga e tu sole, lafo leo wha maunia Palemene. Ia, whaatati ese tau manga mo le malolonga lo sau noa le sui pono mo si umu. Me leo tāpala o whionga sui malu mo le whawawino sau noa. Tēra whionga le te lai, manatu le ua mai el parenga au, te linga le sua i lo whionga, te lai ma le malu le maota. Mo fose a maristino, ia wa le wa pa vai atu e faisi umir tatu Fonotaga ne yaso ia fa wa na de la itia ia pe no tu le atu ai ole tu langa lava le tatu va lo fionga fa tu tal lango inai le fa tu anga tu na mai ia mole te fa tu ina me tatu va ele lei foi le fa nga ia alom fa nau ia onga a tonu e ngale te lata mai i Samoa nei o alom fa nau mele malanga pamauti fa fole a meli poti ta ma fa ya ole homesick le ma foi ai fa te vole wa fa tuina tato export authority e mo mia ya la se tatu vale po le la o yo loia ia a faia e le o mai sia tu ia ka ko kom fai ka ko fa kingo ka ko ba e fa fingo fie mo ka ko loia la le ka ko ba ya ku e o pulas ka fungi la longa va o ka o e forti la mai ko lo a va pe vola se ma fuanga e causa fa te o se nai finga malo mai ia na tau na foi vai tau ia manatu ia o foles kai me ka ko ke sa la ai pe luma ia ai lo fiongale utalai e lisi va nga le mai ai tatu company va
Ro ye le tatu va hole le foto Samoa lua. Ro fa penao na lisi atu tua. Ei sisilane le lisi polala tulanga pe fie le lisi. Ai potal fe ngai ia pe le tele atu se tupe pa chata le va. Ia ai pola foi le fingo tongia li seila kapteni pa po le leini alo ni lo mo la to le vai taimi o ia mi Samoa me se foi le tulanga le maintenance mal servicing le va ia o tatu se leini ai ono fa aloi pa le pa ta auto le maini por kalame ia ina ia le yel fa so ina mal fa tulanga ina tatu a seta nei o lewa maua wa la lata no mai le tatu va le fu mo le va o polum sa vai o le mai tot fu ya le fa ali mai fa si te le va o lo po le ngalo fion calcia o si la ko le fio le miska le o va foi le fo ilungo mo meu vai foi lex ele fe ko ai magi ngal a fai la si la ko ai miska e fa kai wai e fai ngakele pe aso se va pe ngai ko ngol vai va le ya le si foi va nga sei si la ngai ai po kal fe ngai le wa fu le mu fangu ma sale longa fai ke le va po fa lau le ma fa ke le ala va ia po le ngai ya fai ngai ia ulanga le ngai ia sanga le mo ia aseka la ngai ile ko fie ke ko mai fo ia a va ve nga fai ngai o ngole le yo ka ko ala va le wa ia bare kulanga i va ngam fa penga ia le ka ko ala ka fa yo le ka ko va nga le kampangi va po spa ia vai fa le sa nga le mu ma le kai me fe mal nga ile ta tu va ia ma va nga ia se ko nga isi ka ko va ai mai ka winga pe ka fa le kong le afi ang ku ia le se va vai po le kulanga yongo fa le ma va ve nga sa ile mai se lengi ile fa ki ngoingo o ka ko a se kaia ya ole kulanga ngaro fionga ba koi se fa kuanga pa se kolalo se mo le ko fa malo mo fa kai ile ngalo nga fo ia ka ko va nga le ka ko o ngai va male fa la po ia mai ka winga le kulanga la ko ngalo nga fa kingo ya malo fa kai te pe fo le si va nga le inga ia ko fo iai fa fi kauli le va la nga i va o pol sa vai se le fo fa ko fa ki mai ni se va nga kulanga le o iai le fa nga so longa pa sese ka vale malanga i fa fo ia e fa kuanga fa ka ki pe i lo fio miska pois fo ka nga luenga ia wa lava le pui o ka ko aseka ia mal fa ki ngo pe ka ko ngaga mo ia ile lo kele se tatu tru ia o nai na tu lo fio trai fa tai mo la no dia fondo alo sa no e lo fio su malu ma siomu ia fa tai mo lo sao e tatu lipoti e me fa le ia tili o tatu o nanga wa ka tatu company va ia ma lo fa tai mo sa no ia tu le me sui sa petia mo le atule faftai lau fionga fong lai pa fuele faftai le mo official fono ya mo fasini nga malosi sa alo tu yai ponu ma wose malos faltino ile valalo after tele tu le tu fana manatu light po di potinei nga tau tele ya ya tanga luenga neu tu mai temnei ala to li poti mo le loina ole
mo mo fai se tala o le o na ngot sua vai lo fionga mo le atu la faftai ile pulenga lea fai asi leva o matu vai a aisa ale tonu ale vai mo se vai te ale te milane ua mo ale le atu to a vai fo e se me vale tonu e vili atu ia ele o mia tonu atu ia ia la fai ngaluenga sa ili po lalmea le fale ton au nanga ia mena mia la ofio au nanga ia mena mia mai ave ia il fa malo mal fa stai o mai lu tau e fia ma tu se manatu ile tanga luenga le fonga mista pe ona pai lo metonu li pot ia le va ke le nau ki tu sang fa tu pelea luo tasi luo lua ia le ta mai I fam talanga ni po lava le tulanga ia se si sila to ia I le au ino ai talafu le fa pe ai talafu le fa ina ina mai ia fa ma tanga lo ngal malo le tonu I le ia se ka tu na ale o ai talafu tanga lo ngal malo ele fa foi la ta ele tanga lo nga ona fa tino ia na o nanga le lei Wai mo yo le trading body le vaenga le ai pe fo sa no e fa pa ling ia me o e pa len il tu pe alu ia le leila o nanga fa pe ni fo tu pe emotion se len ia mal malo a fa la ini mtanga lu nga ye ele o le to gingo la lato pidel vai ia se tau tuanga o They see ngale to mo ilo climate change. Swing o tau tai o pa mo ia le mel nei. Le swing o tau a fia au nangal tangal nga nei. A tele le vai o a fia. A le ai se vai o a fia foi la ona. Tau te man tua so I tua lo vai ai ma tele ia tiunga. Nan tua fa le ngai na ia infrastructure. Paipa. Pro fa ta noa. Ya, a foi le te mi wole ai se vai. Ia wa fia de le o nanga te talo tele, o fiong. De lai tu mai tasil na I tau lo ye nei. Ana il vai te mi lo fiong te mi umale. Le fa voi le o evani, sa ye le tal noanga. E lo sa na pia. Pe mata ele te tau ondo si sila ia. E fai tangi vai ainga. Il taimi nei pe a whai ala tu whali. O le tangi vai becomes part of the building permit. E se whai la to vai il taimi lo tele timo. A o lo taimi whale tonu vai. Arai tu o iai. Na tu titi le o le demand I le public for le public water. E le fo le toa ngā mena. E le tele eise vai. Me se halungo I la fanga ia maurunga. Wa no fo ia uma nei tai mai a timula. Sau wale vai, sau lo ila lo vai ta le tu point fa le tonu le fa na wa tele vai sau. A te no na failo la tia na ma fai ar fale ai. E tele sina vai alu e tonu o tangi nei. Ia se fai po sau le. Se fai fora I la lo I vai ta nei le fa mo e mo tato vai o tulanga no ia ia na matua fale ngai na uma ia I fata no mo tulanga va pena as aitia na fai se si le pe mata ele ito e o stai me to e asi ai na aitia na langa te mino fale ngai na ia tato ia no ono tele vai pe no vai a tele vai ia fale ton fo ele o na ale vo se vai Ya, ma disi ba ale lo la se vai le mi tu ye ai ga. Tu langa na. Ole au ino ita la fu lo fiong. Ita tau. E o ia intai tas. Ai o si o si vai nga le sa ula ngai ba fo le si. E le fai tau nga io mita. Ko e vai nga le o atu. Fai tau mita ma. E se tina no fo na o ia nga utai I lo fali. E va tu landa pili. O tu si halu se lau le pili. Nai masina.
Watu le pilo le masinetas. Tu ia on sfur tala. O we e tolu te leo pai pai tala o fale. A te lea le pilo lus fulu lua lusu to. No fatu le o la se tala al tamana. Me sa wa fa me o la mamale. O la mamale pai pa. Fo ile o la se ta. Ia fa mai ai se ia lo ta ule. Ile va nga mai fai. Ia o la to leo titilo ia. Sa o la ta vidi me fo ile lo ai lai mama somewhere. You know, o fo so o lo mai pala mai sa fai. Ona a fata ia o mai nei la ile o to hala nga ole. Al vanga so vai fai. A to anga ia ia ta la to anga fo fai fa le ia me. A fai o to o la to e atu fai siaki ia me ma fai ia. Tau tu na nge mau to. A fai o to nga luenga lea. E se so tanga mai le alo fai tau le mita. Mai il officer i tangata yo e siaki le mita. Me se ranga ta ta matu no fo na la to. E le ilo o mai fai tau nei me fafo. Le lo fo la to pula le se ngale. Ole tariff ole vai lo ia ile tai mele tai. Na se fo tuanga ile fionga ile. Ni stamle matanga luenga a lo telenga atoa. Fafti telea le il suo vai dal mato nu un tale lei a toto no mai le li poti ale Samoa Shipping Services la fiona ta si fo nei matanga luenga fi mo moli ala fa ftai le fa tu fi fo la matinga mai no nei tanga luenga ala no fi al tanga luenga nei ona o le so ni malosi i atina o se tatu me se la vai e tatu seile o fafu tele ai ngo manui ai i la toala mfana nei ma lo tu malo le sinu e mo tamanui ai i le hotel tamaiti o fafu le tu tilo ia so mo te lo to savai wati na e la to ai nga ta vali o fai fali me o fa pena e mi tai la le nga wala nga o le ai o le au nanga le na fai mole tu le na ai tele lu tau iu wa tu le mai e ia me uma e ia lu tau ia le o vai atu o le tele o le a me ai pe sa no voi nisu alu si tango le ava discipline ia tu atu ale ia le fautuanga ia lava se taimi e a o inai te mai nei ia ila tau nei ai le yo fafu mo tau te nau uma le o mai tasi lua masina o le fafu ai foi le lo tla tunu ia lava ta pena alum fanau le lau fafu o nu nei o ia ele fa po na lo tu ile nusila pe o Australia la ia ka tanga Samoa mai nga o efso soni ai le o Europa la o ia nu ur ka peani e ma to ai se ala lo lagi la o e ta to alum fanau ai fai le lava ta pena tu nei tu manga me se tau ona mafau e ono o laute what they gonna will they be faced with culturally, socially, everything a wole nau lo tatu no a wole nau e vaven avitamiti ai ta pena le lo tu fale o la tau no to e fafu ia o tap o lava tape peno fat le ia no uia tatou le tatou ai ngo masani fo a no uia fafu io America ia tau tona la o fiona au te fa taitele i le nemtanga luanga ono o le latu sao le ai tele tatou alum fanau le fo wa atu le fo lo tele fa lo tele ia te mai tai se fainga le tele le fo e na isi alum fanau lo si ia tu lunga turanga tonu company va nei ne company va o fa moe mai lava ia tatou ai sa tatou ta mai tele long fa long tinga e na e fainga luanga e mo dei tu la fo mai tu te lo te fainga luanga ai ole vai nga la valea le o tu la mai e lo ta mai ti uma te la ta mai ti tu malo le ai o atu e mai tu o le ho tu i fon fa vai ia e mo ia o te le nga luenga fon fa vai ia ale me tau o wala tu vai e tai pe melo o e tatu RSE po le lip tau nei se leo fon fa vai
I tangata o mai lona le tu malo mai tu malo e fo ia nai fa fita uli fo natu lang ia ala e wa fo ia se la tu leo tonu o le sailingo o fa fo mai wa la tu na sta le ai pe ta le ia le tu malo me la fionga le mista ia fa pe fo ile le tanga luega ia nai fo tuanga na tu le ia si sila ni ai ia awal fa le o tatu au nanga ia man tatu tanga longa langa iluma o mai le vaanga le o le Samoa Shipping Corporation sa o se tau du sa siro ta ma fa pasamo o le lua le o le au nanga ma le company va o va ia o mea tau va le va tu il profiti al tatu company le i le lua tolu i fa malotu al te vivo le fa o maku covid e sa pui al fewa e tu o le vai se vai sa fa ti ia da no pe malanga ia ale na mo la tu profiti fa malo fa tai ale te va e lua ma la familiona le tau pensinio va na nalu i tam tia tam tale o e pensi au le mesidi e lo va lo mataule e se taimi fa pea na matua tau fia el fe melanga i va mo se lua tolu ni aso na ngo ko le lava pensi le ala sa fa so ai o le talo ia tatu tilo pea i awala fo se fe tatu to alu fa pea estau sama ise pensinelva iso fuel efficiency ia po la tu lango ia po tato wa o tuai o tanga te lo se fainga ma se va fo le va tu yo sa no fo ni le va le wa ia pi se va fo ma toi abi asi si lo termine ise va alu per service al valo sa va imo polo lo fionga na tsi le fia e le ai se aso fa pele tanga te fa malanga le ai se aso le lava le me la solua e a la stofi e fa isina malo longa va siak ale lava tai mi fa fita uli ia malanga inga lo fiong tai mi le o ta fia la lava e lo le tatu i me tsa tasi lo le aso ta punyela lava e am toa si la lo le il fa le tot Ti tasi minuto sui. lo tu le mi stasi si lo ai tai mi ele te mi va sa tu le no nan tapu ni ele malangalva so tia o le kiwi o le mantolu lai o i te sallo le so tu le lumbal pampicini alo fa pe se ti tilo is awala e fa mo ma ia la to ia e fu i va ale la fe malanga a fe so le vale o ka mo o ia le ka pungia e fa mo le lumbal vale o ko ia mo sis al mele ia o tolu fati o mai fatasi i le nguto faito pupungi a tole fero e ta vale sau mai i salonga pupuni le watu ya lu o ngo ka vale ia sa fale tonu wa te vina ni o watu ya sunga malu le malo ya la tu foi la tanga ta lu su e mai ta vale ia ele o le pamu le lava i to sa wa tanga ta le o e mama o tu e o le sa e fa se fainga foi la ia more efficient fa nga so longa mo tangata ole o mnanga la to ya so uma te teloi e so fisia ia i mata ata le usaila mai e on time alva al time on time ole mesili na ia consistently lava ile lako le mato alva alea ole time na alva e on tatu o mnanga le leil na la fiong a e sila o time ki wai ta vale o i mul fanua ia nga vo cha longo time la fa le tonu ia time la ia o ole tu langa ia sa fa li fo le mele ala inga ta fiala la vai se on mele o me foi ta pething ability of e ta tu mai ele me foi la ai e tau lai le waf pe le uta tau na fai se fainga ina ia one ia fiate ia mo fanua pe ia
ia tautau fia ai le galu lea e sau ia tamafai a tatou e lelei le ala sau alava'a i le sami e o'o mai le luga'i ia fa'aletonu loa pe tau nei po se wall po la se mea taofia le sau o le a le galu a'au lea e sau ai le mafai le leva'a ona taula ia faapena fo'i salologa a me se pea me se fa'alapo'o ia tulaga na o a'u ia e le'u femalaga'i so ia fa'afetai atu lava le tulaga i tatou service lea ae na ona i fautuaga na atu i le feoga le limista ia faapena tagaluega e faafetaitele mo le tougaluega fai so uma tau te feloa'i ai ia sosani atu na lau feoga le fagatalai taitele mo lo avanoa Whawhai, saunoa e lau whionga le sui malu, sa peitea, ia whawhai monu sao, tātou li poti, ma le whasau, ma le whalea tiri fo tātou unanga, tātou company wā. Ia, lau mo ma le sui o whale alili, mo mua so ele ma sui o le pata i tupai lunga. Fatal fatu i le Palemene ni tai au. Si o lo whionga i le talai. Tai an malo mal kabineta. Tai nane le sui mamalo al Palemene. Ia e wilangona e fia fai fo isele. Se manatu vai o le nei usunga fono. E tu sai o li poti ua tati malai. Lau whionga e fia mata se tala i le corporate plan. Ia po fuafuanga sini au tu o nanga tātou sa pe o na umai ai. Tāua i o le nei o nanga lau whionga i le o talai. O na asila sila isio tātou o tunu. O si o mia i le sami. Ia male ele. Pe pau i o nai mai alo fatu sa o le tua lo mawhai ona o tātou. Tā whaingofio na maualona winga. E o fwile ngā luenga whatino. Ia matulanga e le oina. I tā ua i o le vaenga. Me le whaftai e le. Tā ngā luenga e tu sai o lato fufanga whatati. Lo ia i alangona e si tia le o nanga. E meise le tūlanga o tupe maua. Ia male ia whaawau pēr le awina tō tātou. O alum whanau o le tunu. Ia mō ngā luenga i lungo vai whafo. Ia si vaenga lai titile ai. O se tua lalo fo nei tu malo e. Se sila e ili tūlanga tau au aonga. Se a fo isa tā ue ni sio sui. Tono mauta ni tai au. Le tā ua o le aonga i le tūlanga whaseila. Pea ona tero tātou alum whanau. Wa matu ngā luenga whawaitain. Ia e tutusa leli tā ua le la. Pe am whai ona mauawa noa. Ia o inai i ngā luenga whaseila. Lo whionga i le whungwitalai. I nei tau sanga utuana i atu. Lea fo isa i eile a onga seila le company wa. Sa si. Ia peita ina i eile fuafuanga le nātai mi o la matantu whatasi. E nei i alu i eile le whamoe moe au tasi ia o le ofisota inga i lewa i tau. Nei a tia ele a onga. Petai, ia whiwuringa o le o ta oto le fuafuanga le na ale au tapu tasi i le NUS. Lo ia ile te talo, ia i le whiunga minsta male. Nei e toi sila i li tūlanga le. A sila i atunu uma o le nei mai sea atu motu tua oi. Tu walu, ia mai se fwoi atu Mariana. Ia tele am kiwipati, o le tele o le lato tamau ainga mga luenga alum whanau. O le tūlanga tau seila. Peitai, ia lo tele na onga lato tama whanau. A leo fiti, ia pe o Mariana whai lato wa onga. Pe le sila vaenga e mawhai ona sila iai. Tā penanga tanga luenga o ngā luenga. Ia i mata upu e ao na o ina ia onga nei. Ia fuafuele ia i o whai a onga. Ia matulanga e whaatino ia onga. Ai pe o le tūlanga nana iai. Ia easy levels, like officer levels. Ia ma easy level. Wai pe au tele au lungo le tekle. Whai ngā luenga ia o alum whanau. Ia e fua i koses o lo maua i tātou a onga. Me lea
Ina ona avatua I se tua lalo. Ia ina ile tanga luenga. Ina isi da ile vaenga. Lona lua lau whiunga ile tulanga lea. Ile tulanga le maritime engineering. I tatu wa onga le ngata ya onga seila. Ya ole o ai tatu wa onga le university. Ono le sila vaenga na le mwhai ona. O isi e to tunga. Ia le telo company tawanga I mai tulanga vui leo o whangota ia ma me se vui mo whalei au nei. Ono le to tunga la leo le mwhai tato engineering service, maritime engineering. Ia ona service ia tulanga whangota o mai. E vui sa whapeo la tulanga na ia tato meto so waa. Ina ia tina el malo, ina ia si tia ile to mai le vaenga. E peta ilo mai tau ino le foi ua. O li sia tuitua. Au le sile anau nau ta inga lau whiunga. Ina ia mawhai o na whatino ina ia vaenga. Ta ua foi e whamoe moe e le peo na iai le engineering ale sasasi. A tono pe Paulo se vaenga o lo whiololo. Ta ua ia si tia o le to mai. A me se o equipment e whatino ingo ngā luenga. A me se foi o le to mai ia I la tō wa aia. Ia vaenga ia. Nei e whaau wau ma le ia tili. Ia o tūlanga tau waa. Ia po tūlanga tau maritime I tono. O tātou atunu. Le fui tātou mai tau ina te leo whawhita auli. Tūlanga maintenance o waa. Ia ona o le tūlanga lava lea me lea e. Watoe le tua lalo le nei tumalo. Ia I le sila tutoa. Antanga alonga ngā luenga. Ia le au nanga waa. Ia pe po le company va foi ina ia sila I tulanga tau o onga lo whiunga le whangtalai ia tau o mai se le tulanga pe ona iai ia ali seila ia tunu e mau ia tono leua man whainga malo talua I lota o toi se whainga lelei ina ia fisosani pule mamalu ali whai pule ia le vaenga ia o vea lava I la tau ma ave fua le ngata ave fua a company va ia ave fua le tātou atunu mai se ainga mai tu malo ia e o lava ona sila I vaenga ia a wale malu puipuia ia ma ami pule foi tulou le mota ia I tulanga au tu se inga luenga I langolangoi ele nei tu malo ia le tulanga pe na ili poter committee lo whiunga ona ua mai le tulanga sisila tu le tulanga company va. Ia le la tu li poti lu olu tolu. Le sa fa mawina ile profiti la iti. Mo tu le ngang fa aftai. E whiunga le ataua male au whainga luenga. Ma se foi komiti fatonu tanga luenga. Ia tu so le vaenga. Ia ia le tua sisila iai I tupe mau o le tausanga. Lima sufitu pesene. Ia o le domestic operation ia. Ia se fulfa pasene le vale mtutuila. A o se ful tolu pasene lon tolu ia tato charas. O waa charas. Peitai, umai tauina. O le waa matona lisia tuitua tulanga o tato waa. Ia peo le vaenga lea. Ia se tatalo tuai. Ia ile. Ia to sila le vaenga lea. A waa ele ngata ia o le service faa wau mo tato tangata. Service faa wau. Ia mesa ili teme pisio. O le vai va o moto e lua ia mana mia ia le au nanga le nei ele na o moto e pel tu alalo ia ina ia sila I to I tulanga ia mal fa malo si au pe ona ta o mo ia le tulanga tau maintenance ia o tato va ia fewa ia so uma lona winga I tau foi longa ru ia so uma ina ia fa mo tuina. Lo whiunga le whangwhitalai o nau o mai leo se vai ngau nei tu malo ele tātou whalatongo o le tātou tanga luengo swawai. Le tu le ngang whawhtai ia le whiunga ia whimono ma le pulenga se voi komiti whaton ia tu sai o ngā luenga whatino le sila ngā luenga tupito ia e o lava ona awe pe ele ngang whawhtai le ua
Le ononga soa vai, ia si tia pe i le tausanga, Ai mai se ai, ia le lato service, le maintenance service, ia pos le response, ia i whale tonu. Peo risi le tulanga e ngona e langa ngawhaftai. Ia i le tanga luenga soa vai ma le lato o nanga. Ia pe au na ia i fu inai, tulanga e aona, ali a tili. Ati tilo tu le lipoti. I le lato wastewater operations le nala u whiunga le whungutalai. Ia, mai a le luafe sufitu. Ia pe o mai le luafe lua tasi lua lipoti lea. Ua pa uma o lalo ale operation o le tatu wastewater treatment plant. Ia, lono inga le sa amata mai o no sultol pasen. Ia, o le tausanga mai le luafe sufitu, suvano. Ia, o le luafe lua tasi lua. Ua ila le fast food pasen i lono inga ua. Pe o le tulanga se aseta wa manta o na tulang whare tonu. Ia malon whaongaina me lea, ia, na ona. O ta ua aseta nei, ai mai se tulanga ua iai lea tina e tono lea tunu. Tina e mai se ai taulanga. Ia lea tatu wa ia le tele hao ina lolo vaia. Ia ma te telele. Ia timunga. Ia ua flare rato o le tatu taulanga. Lau inga e ao na malu pui tulanga o soa vaila fwai. Ia na ia pui tatu mai whama. Mai se ai, ia, tulanga lua iai le taulanga. Ia wamata o na putu ma tumu iai o tatu tangata. Me lea ta ua o nanga nei. Ia, ina ia sitia ma ia whalele ia tili. Lau whiunga le whongtalai ia tulanga ile silia ile water loss management lau whiunga. Weo lolo au mai pasene le tulanga lea. Po le meo pasene ia o le vaisa au ina i tona reservoir. Ia, ma le vaisa na maua mai ele tupi. Masalo lo inane o lo il pasene alo tilo pe le tulanga lau tele. I le tele o le vai o Samoa le se tunu pitu silio na whatamau ainga i le vai. Mai sa le tui sautu o le tātou motu. Mi se whele atu whangaloa. Ma le tui i atua. Ia tamau ainga i le vai. E o whai au tātou wa ai. Vai le lua vasu taluai. A tole vai aso timu toa i fo. Tele le vai lona wenga. E an te tilo uma le vai a tole na. Ino e na ia sila i ai. Lona whata nona whaongaina tau. Ia wale ati na usi tātou tunu. No mai lo lea i le simef so taima le tulanga la. I le tulanga le tātou water catchment management le iai nei. E o le si le vaenga lau whiunga ia o lo ili sua vai le supply inga le tātou sua vai ma le. Ia a o lo o ili tātou sisio manga le vai inga o tātou water catchment. O le tulanga le na ia ise tunu ia ise maro e vai. Ai pena on te tala tu whapena. Ia o no lo uti sua vai le telo teni. Ia ai pe o lo o me se apa o mai tau la munga la. Ia ai o lo tele sua vai. Ia pe o na mai tau ina le. Tawata mawainga ina tātou i turanga le sua timu. Lau whiunga le oftalai. Ia no o mai la ea ile. Si mei titi lea. E tali tonu alfa moe o fosio mātou tu malo i tua. E whalali. E mātou nu sa i lalo le independent water scheme. Sa whai ha mātou vai. Pei tai. Ia. I le whatou whala inga fo i aso tu nai. Sa tu ina atua i lalo le malo. Ia. Se tasi o puna oa me tūranga tau vai. Nei tu malo. Ia i lalo le malo. Ia mo le vainga ma le whaongaina. E o mai le temile nei. E o tele inda ta tipi te bia paipa mātou a inga i tua. Ia, ono le tūranga lea. E le ngā ta inga loo. O ia iafte na inga le tūranga o le Independent Water Scheme. Ia ma le vai an malo. E le tūranga e lo ta oto sianga tonu. O le ngā ia i le whamoemoenga. Ia, tātum tanga luenga sua vai. Ina ia mawhai o no o vai mama. Ia i so se tangata Samoa, tulou, so se sitiseni, so se ainga o le nea tunu. Ia o vai mama. Pe vai le tuma oti, pe vai le malo.
le nganga le na luna winga ia te talo tu ai sila se tulanga tala whengai nei foi nei poloketi le malo sa ave sa o ele independent water scheme ia umalo foi nei poloketi umatupena ia ona toi foi le tulanga pe te foi le mamafa ia ina inu olo ia il tulanga le whengai manata water scheme lea na talo ia ina ia am fai anu fai nei filters so ni ai nei training ia i nuu mafio anga e manager la tu vai o se tulanga le leile na a o le tomai ia sa o tau wina ai a wan manuia Samoa a penana nganga fa so ia tatu nuu mafio anga ia a wale atina ina so tatu tunu ia pawio nai ma enga la fo talai Malo. ia le nei te malo ia a wale fa mo le ia so manuia fondo manuia so tapu inga Samoa Samoa lau fionga le sui malu. Me falali numero tasi pa tai mo sao. Tato ripoti ia me se o nisi tu falali atili. Tato o nanga malo pa tai. Ia tu le mesui o ripata tu pa no. Ia whaftai lo fionga li whaftalai mo le vanoa. Ia e whawhiloa ia lo ia tufoi lo fionga e me se foi le. Pa ia o Palemene, ia lo fionga tamaitai Palemia mo le. Se na kapineta, me se foi o nei tu taitai mo sui taitai, ia me se foi mo malu fai pule o le. Tatou Palemene nei. Ia o te loa o leua tele nisio finangalo sui malu mo tau whaalia i li potine e wha, ia le sekta nge i o aluenga titele. Ia e tūlanga o le sua vai, ia me se foi o nanga ma pūlenga ia o tatu wa ai Samoa. Ai o le tau mawhainga neus fono mai ale i patai tūpailunga. Ia la a matatu ia se whaamtalanga i le tatu pūlenga o sua vai. Ia le umanino tūlanga o le li poti al komiti. Ia mo le tuaileanga whaaftai le komiti. Ia le lau liuina fo li poti ale pūlenga o sua vai. O se avanoa tāua fo i lea e mo le tuaileanga whaaftai le pūlenga. Ia me se fo i le malu lau whainga luenga. Se fo le fionga le minsta o fito i tonu i ai le pūlenga o sua vai. Ia ona o la la tau mta whai oi. Ia sa whapeo ngā lue i pō mao. Wa e iei fo isi nao i loa tasi lea pūlenga i le whaatūra ngā se taiminga lue. A o lo tūlanga i pō motusia le vai po le alawa se mea ia e tamu whai lava e whaatino le au nanga. Ia mo le tuai le ngā whaaftai lo tau ngā lue puna wai. Ia le whaalongolongo ti ngā. Ia po a te reo ti munga vevela le la. Ia lo tau tamu whai lava e whaatino ia tau tuaino si o tātou atunu. O le tūlanga le li poti le au mai ei tūlanga peini li lui tau. Ale pūlenga. Ia o te iloa o le tasi o lui tau le tā ua i. Ia pei o swinga i o le tau. O le tā ua i li poti le lua tasi lua lua. Tasi lo tau sanga pe fōringa mainga. Whaisi pa u o le timu. Mau ai Samoa. Ia mwhaat li tonu ai nisi o tele o whatanoa. Ia i utai whaleata ma vai maunga. Ia whaasolo atuai i palauri sa vai. Ia manisi awa enga i furasou ma fia malu. E elta tonunga e iai asoleanga e wheangai masi o tātou atunu. Ma te iloa foi o te tonu lava o le pūlenga swa vaile iai a nisi fo tā penanga. E fua i tōtu ngā whapea. E meisi atulanga fisuia ingo le tau. Tonu le water sector i o te iloa laua iai a action plans fo ia o tā pena iai. I le tūlanga le a whaititia. O le ale option ngā lua iai pūlenga. Ai a te tele fo impa pāwa i tafi. I o le a fo i lato mta whai oi. A ve i wha mua mua. Peila o se tūlanga le tau wawai atua li poti. Ia o le ua whapea ona silasila iai komiti. Ia mai iai se tūlanga fo i le. O eile se tartununga nei tū malo. O le asa tā ua e nisi o sui o nei mota. E tūlanga lea sa tanoaina i le vaenga le water sector. E mantua fo i tele mtanga luenga, tele whaala tonga o lo i eitu tonu ori. Le i tūtino lea,
ina ia whaleleia longa winga e se oe ai ma wha wo ai. Ia wa o le pulenga e sua vai ngā le kufanga o le sua vai a wale fonka umafa. A o le pui ala lea ma le a puki inga o le resource leo sua vai. Ia pe kau ese le simka ngā luenga lo ien mka whai oi lea. Longa winga la a le lango whakasi. Ia e whainga ka fo inga whakingo ma whaale lea le o nganga pulenga sua vai. Lea pe o ngā wako isi whamkalanga suinga o le kau a le ise kimu ma kukuka ko vai kafe le ise mea kua ia pulenga sua vai. Ai a o fo inga la langu ma ke le mai le kimu. Ia waka kafe mpapa ia ke le fo inga mukusi ia ma palapala ma ke le kupe al pulenga. Ia e whaamama umai le vai le a wa lava le fonka umafa. Ke lo le ia le kulanga sa ka penga inga. O kako adaptation plans for ia, for actions. O tulanga le sa propose ai kongo o kako building code. So se fale, ia kau le ngā kau ngai le septic tank. Kau fo inga iai se rainwater tank. O ngā fuafuanga ngā a ke kere ki munga, whao ngā, ia vai wao, fo ilang parpala. Ia e kau le kusalape take time ia pulenga kau su e mai masingi me whapea ngā whaalelea ia pai pau mukusi o ngā ololonga makawhenga. Ia alo i kofurwa le whale, ma langa kange vai lea mai ki munga. Ia whao ngā i ngā ia i kūlapo, ngā ia aso pia whapea. Ia pia o kūlanga ngā fo ile leo kero iloa po ua effective ia mea ia sa kāpenga i ngā kaimi. Le saila lo kako napa, ia por kako National Adaptation Plan of Actions. Le ia i kūlanga ia e sosoangi pulenga suavai. Ia wā lava kūlanga lea i meo suia inga o le kau ma kūlanga u whapenga. Ia mai e i fui kūlanga fo ile le o lea kau allocate ia mea kako wet customers. Le FC ngā wele EPC ma le pulenga suavai. I le resource e kasi vai kafe ala e alwele power e alwele fo ia le ia wā pe o whamua sa avea i le ka uai le pulenga suavai o le wet customer nga whamua kako vaingu. Ia whalongo ruai la ia le o le kako power ia maisi fo i mea le ka environmental flow. E ka kauanga o langa i kunga mga i ala e o la i le vai. Inga ia auanga i makuku le lau ele. Ia o lai fo i le ula le kunga ma ngai mea nga ia lo kua fo ia inga isi o nguu ma fioanga. Ia o kako a fonga kau mawhanga mai kongo sua vai. Ia pe o le kuranga nga e wakoe alo ia i fo ia e ngisi o whaukuanga ar komiki. Ia whakau lava lea i le pulenga sua vai. Ia e pausi kulanga fo i le leo le kau ai e kuei. O le whaukuanga le kako CSO. Lau loa ia a kongo e maua fo ngi mauka ke le angala ngaere. Sui o ngai kumalo. Ia onga e fua fo i lea o i manga onga mafkianga si o kumalo. Kulanga lea o le whaasopolia o le unganga pulenga sua vai. O ke iloa o lai iei le pake ki le ka penganga o le maintenance. Ma le whainga le service al pulenga sua vai. A peo kulanga le kau CSO. Peo si me foi le ngā lenga fisilingia nge usunga foko. Le kulanga le role le Samoa Water Authority as a trading body. Ia po le beneficial o le kulanga foi le o le o lai trade o lai whaire pili ma me whapenga. Ia pa at the same time e kauanga wha kingo wha au le au ngā pulenga sua vai. Ia wha so polia ma o aku le sua vai kau mafa. Ia ingo umai kumalo uma. Pela si mea rea e koe re wakoi pea si kualalo. Kako CSO, e mai se de kako pulenga de whainga malo. Ia se le whaange i de kulanga lea e kau wha la waange singa CSO mo pulenga suavai. Ia se kau whai ai ngai po hous. E mai se de pikoro i mako de kusai. Ia o de engi vai kafe. Ia lo wha moe i de suavai mai de mga vale lele. Ia paure me mo wai. Ia o wha ngā mo singi kere fo i ia vili e lele. Ia mwhainga pamu mai suavai malea. Ia whasoa i si o mako i kumalo. Ia o se whamkalanga e kusai ma whaukuanga ar komiki. Ia mai se e le whaukuanga muli lea. Ia o leo ke vai kuai o le sila e skulanga o le sui polisili. Ia o ke iloa leo wakali le whainga malo. Ia o loo sila ia i le kulanga lea le la koe review le structure o le kako pulenga.
ia ma fa mau ku mai se la ku fingalo ia pe fai se deputy CEO ia po le ala wa ku langa iai ia ke loa o se mea ka ua foi le fau kuanga lea fua foi mka fai oi ma le ko ku nga o fe ngai ma pulenga ia ke loa o le ai ia ku langa foi le fai fa ki ngol ke ngei le ma sanga fai me foi le pi fa ka milo ye pulenga ia fai le acting role foi le ai le kulanga le CEO a fa pe o ku kuangia ma malanga i fafu ia lo ia ngisi o ACEO ia fa solo foi le fa solo ia fa ia le acting role ia ka sa fa e ko fo kanga ka wa ia le pursili ia me se foi o ka fa yo i mo pursili ia ma ke lo foi o le fa nga solo nga o la si fia le ka ko fa nga malo ia mo foi le alongi le higher duty allowance ia o me la nga o lo fa kingo le mingi ia e kali ai le lau liwinga o le ko fa ka ko fa nga malo ia pe kalier kulanga le o ka ko deputy CEO ia mo pulenga swa vai ia ke loanga le pau ia o ngai fa kalanga o le o ma woi ia ile di poki le ka fa ia kwaile il kulanga le pulenga swa vai ka ko fa nga solo mai la i ka ko pulenga o va ia o le kau le mangingo ke le fo ia ko fa pe nga fo fa fonga sio ka ko ku nga e ile ese senga o le Samoa Shipping Services ia po au nganga o va ia me se fo le Samoa Shipping Corporation ia po le pulenga le o va ai Samoa ia o la ulo le o sa le shipping services ia e fiko i kongu le i ka fa yo le o nganga le ia i lunga va le lo ia alom fanga o kulanga kauseila ia e fa kingo o nganga i lunga va o kele fo ngei va io va i nisi o akungu ia ka ke fai pa anga ma kulanga fa penga ia kongo le ke le silfia male o mai ai o le fionga le mix ka kupe o le sa fa pe foi ka fa ulu ai ngi au nga ia i ngisi fu ku nga ma ku ranga fa pe nga pe o mai foi ia fa ku nga le al ka ku komiki ia o keilo kasi de va en ka ua mai lango inga e ngi suis fo le ku langa le ua kalin ma lo e le mfainga ku fa kasi le Samoa Shipping Corporation ma le Samoa Shipping Services po au nga o va ia mal pulenga o va o Samoa ia pe o pulenga o va o Samoa ia le pi fiko i kongwa lea i le ka ko lea loko i fali le va lea o Samoa ngalua ia me se fo ia i mo fangua msale longa ia e pule inga ka ko va ia o lo fa ia le ka ku inga si o ka ko kungu ia o ka ko service ia po au nga i lunga va ia o ngor ki le va ngai o meli o va la o loa ia o va ai sia kungu mai si kampangi ia pi fa fainga ka fo ile lenga o leva ia ku lipoki ia o fast fulu si diaku ia kausang ia o ia fe ngai po agreements ngai ma kampangi ngai o ngai fainga kala nga fi ia ka ko ia spole anga fa Samoa ia o kele fo vangi ia ese ku ngu ma kampangi fo ifafu ia o pule inga paule me ia o ka ko fai fa pa anga ka ko fa wo ia ia o le moua mai ai singa vaenga o kele o kama o ainga ngai kampangi ia e kau kua ia si o ka kua kungu ka wala li ko kongi o le o nganga ro fai alom fanga ia e mai se fo o kongi nga o ngai alom fanga ia ro ngalu e seila e lunga va ngai e ise so mga ku fakauwa e ko ikia kai peile ko nga agreement ia ta se minuto sui kai pe ia ku langa fo ile le RSE po ka ko ngalu nga fa vai kaimi e wa o nga ka ko fai pule ko ka ko i ore fia lo pharmacy e fa fo ia kipi mai le ko la ua ku ia alon fa ngo Samoa ia ai la wange fiki makonga ma ngiso ia pe o ke lo kasi le fa ke ngai ku langa ia ai ore ku langa nga o va ko se vai ia mai lango winga fo i fa unga le wa fa ka ko ka di mai le ka ko fa nga malo e ku sai ma ku langa le ore si ku langa i ile ka ore o ka ko unga ngova okay mai ka wai o Samoa pi o se kasi nge ku le e leipo vo ile leo ka fo lau i de vasa no ngo winga o Samoa e la kiki ala ka ko ilele ai ki le ka ko nga sami
kele resource ya fa u ka ko leo ya o mai ma fa ngo ka le resource mo wengi sio ka ko ki nga me fa penga ia fa ngala services le lungo va au fe wa i lungo ka ko o nga sami wa le ke ro ia o ke lo o nga ese e lungo o nga sami ia o le mo wai ka ko se lengi ma o ke man ku nga ile ka si o ku si fai ka o ka mai ki aso ka o primary school o le ro po la le ngo ko wa le ke mai ka o le ngor kam o ka mai ngo ya ma fatu sa pala air sami ia ke o mai o lo ko kele kam le malulua fa ngoka po le ale sour sami ia vai me lai mo ku lava ma fatu ia ma fai o koi se fam kala fa penga ka ko services iva ka mo fai pe po le ale nga oa mo si or kai ka ko fa kingo la o ngare ia ka ko pe yo ma fatu manguia sa mo fa ka ra fio mo ri Tai. avungoa Alo. Tai. Tai. O sa ranga ma. Sa fo tasu report. Ya tu le mesui o sanganga numero 2. Oi. Ya, mali e sanga numero 2. Sei mo mani te le tu ngai so ele mo la fio sanga lu. Ya. Tu le tu mranga fa lo fia fa le se manatu i potinei. Na le to anga ya tu foi pa yo Samoa yon tulang fa lupe mai se ta po inga. Le malu ta tu malo le wa mai on fa pa ia ulo sauna ngal ta tu mota. Ai o va vetu atu. Timna tu tau na mal malama is meye fenumia. E li poti nei ma saunanga. Rau whiunga whongtalai. E tolu o tātou company wa. E le lua. E tolu o tātou company wa. E la tātou te tiltilo nei e le poti o company wa o le lo ngafa ma sa ilingo ngā luenga whanau. Ia tunu umamao i si fo i alato fo i va e feo i lunga o sami. Ai va pena fo i male company va. O lo ngafa male ma fe malanga ina ma e le va o polu ma savai. Ia va pe fo i ma Amerika Samoa. Male company va. O lo ngafa ma whelau ingo o loa ia tunu mau. Lea te mau atu. E le i au maia e le o malama fo il komiti. Male lato whautuanga. Nau mai. Mai o le tato company lea Samoa Corporation. Su mai se va a ve tato o loi fafa. O le iai le tato pifala. Le va lea al Pacific on fatau tato. Ma o le iai tato sea o lo tato fai paanga e ma se tasio company i fafo. E alai on tau ngofie o loa. E whelau inga ona o le tūlanga, o le tauvanga. E se fina ngalo whapea. E le taunga tō e su e mai se wa a tō ngofiai a wanga wai. E le o le mea le nā. O le mea lai o le tō ngofia o loa, o le tauvā. O le tātou company wa. Le o le pifala. Le fo isa o iei upu i lesia tātou Fonotaga. Ai pe ua ngalo ngimo. Ia le tūlanga lea. Iei le tolu tātou company wa. O le pifala. Lea e whai paanga Malaysia company tele. O lo o tele la to wa. Ia ma le ala lea tau ka fiofi ai. Ia le tūlanga le alu lunga. So le alu lunga le tapasa. O le tau o loa. E whauru whale mai i tono Samoa. O le tūlanga lea
salanga. E whapea e te tau ona tasi i al company va. Tu whatasi le company va lea whelaua ia o loa i le vao. O polo ma savai ma tutuila ma company va lea sa ili ngā luenga. Sa whataitai mo fo il mel na. Moni ai la le saunanga lea sa saunoi se tasi sui. Na alu alu fo i whapea le manatu. O le minsta sa pule ai sa vavaia. Au mai ka peneta na whautuanga. Ia, e iei fo i tū le lei o le nā manatu. Ia, na whatino e lava le ka peneta ia lan whautuanga o tasi. Ai alu alu fo i. Tō sa wal minsta lava le nā. Tō mai fo i lan whautuanga ia leo o tātou o iai. Mai le le. Le ala tātou te alue nei. La whenga whongwhitalai. Tau tele le tau plena mai le Political Committee. E le whawhitau li lea e whawhengai ma tātou whanau. Le mele o le awa. Lea la mai, le e mai le sa pule fo i nai. Ma le telo teimi sa val au mai ai. Ia te o atu e whai se launga e avei le whautuanga. Malolosi upu sa ave whanau. Ai winga i o whanau. Whakangisi whamawai ma matua. Sa awai whilo inga nei. Ai ngā fuli a le kua wō. Heo no tua lea whaile la toa mio. E le whapela o ta mauma. Ai ea tama whapela mio. E le ustai i matua. Ai ole mea sa i na draw tuai ma le malo i tonu. O no whala vila mea no tupu i whafo. E o mai leia le maua ale stama lea na leiloa. E le tauwhi pena whasioti e sesi i le tama lea. E iei le si na o mai le talo sanga whawao malo mai take no o iei le waa. O na tupoile o le misa o le laki o lola. O na ave le whalpuipui. Ia le la sa sota e loa e tātou e wala i lunga o le malosi whawao malo. Na mawhai ai o na le whalpuipui. Ai au mai i Samoa nei. E iei fo i tamatolua na fia e le oti o le Filipaina e Sydney, Australia. Mea leo le awa. Le wala sa tapa ai le tātou malo ma watu e fo i tātou whautuanga. Ua o i lunga o le level leo whawao malo. Na mafu ai o na sao i a tamala. Le ngaluenga whitale na le whawhengai ma le tātou malo. E le una ia o tamawhanau. E na ia maua ngaluenga. E ia tamawhanau i le leile a mio. Ua tutua la to fale. Fai pisinisi a inga. O le malosi lea. O le company lea ma le foi il whawhenga. E la to o pulea le company va. A ie foi taimi na ngā wai. O le tulanga lea i le tātou pulenga. E i savai. E le taimi na alu. O na savalia lea o ua leanga le tātou wa faua na mai. Tua leanga ave toi fau ma lepel mo meo o le kapili. Ai faua. Ai mafua sea. Ai mafua i le SS o pulenga. O latou o lo ngā lulue.
e le wafu i mul fanua. Masale longa i lalo le pulenga o le wafu. A le la e iei taimi o vai le va. Ia a ua a le whalongo tasi ia pulenga o le mtanga luenga o i o whafoia le va. E le pulenga o le wafu la kukaimi manga vai. Ia a ovala. E loa kua le whai mea whali, a wai le pule le company va. Ona manatua i leo le company va. A pe atu watu ia i la tau le pulenga. Wa pole alawa le kaimi o le po. Ai mawhai ona o le lato upu i le au whaingaluanga. Sa le leia la le whainga solonga le whaingalea. Ai wato e fo i lo i le mea tuai. Ko kere lom whawhikauri tulai mai e le pulenga. Ona e se pule. E pe tu loula vai pe o se solfanua fo i le ruau. E o e koso kwa le siuru, koso e le siuru. Ai oki ai le tautua. Al tātou company va. Mo le whemalanga i o tātou tangata. O li tūlea i se va tele au mai. E le va fa pelana. Sau fo i le minister. Sa ia ina al kapenetal nei fo i whainga malo. Mana tue mele koe ngā va alea. Koe ngā va fo i le e rua va e so o longa kong. Le whawai tātou va whangota. E ke le ala le va. E na tau fiel cabinet. O le tūlanga i le malosio uma pe atulata i manono mapolima. E tasi ale uma a whao i le vaalea. O le upu mawhautuanga minsta a whale kongu le vaanga le maulala. E whakilua. E whape whelana whasao tangata. Ai maisi o le o tangata i o malako whanga o makawale. Ai whapurou na ngaru whakilua ngoko le lor ke le umihi. Lale nan tau fiai. Ali tue ngā waa ma le whausanga lea e whausiai e tātou waa e apani. O le koe ngā waa konga ngā kalawhea ngai e saunga le mō tātou tangata. O le tua lalo la e le minister. Sei koe kilo le leia i e melea. E le vave ai seisi koe ngā bea whapengei. O na e a fia i a le soifua o tātou tangata. E lau whionga i le whangwhitalai. A pawai o nai mea tāua. Sa o manatu o te tautara i ai. O na te lea al whale tono. O le ripoti al komiti lea mai. Ma le rato whātuanga. Ia, manui al tātou whono. Kai, malo, sao noa. Te le furi sao le, te tele tua ngai a wale, tali le malo, ma le te whono komiti. Ia, malo a, mawhitai. Ia, tulai mai sanganga lua. Tai mo lava noa lau whionga i whanga whetalai, ia e pupu anai tua lalo i e whea watu tātou i potile nei. O le pulenga sua vai, ia maro whaftai, tai mo le di poti whau au mai, e pau ane o si whawhisiri. Sau la ngā whau le mata upule ma le sunga le di pule. Ona o le matou tu maloi e ala ngā due. Ia o ainga la yuta fo ile ai whatoanga. Ai se whenga whaavai a le pulenga le suavai. Le kauanga ku le mika le vai taftafo la wala. E ila ainga i kolosi mua whanua isi ainga. Whatao ati a la tau. E la sia la le paipa e tu le mika le vai whanua le ainga ese le nā. La sia la ia whanua le nā whakatau le ainga le tua. Le mera i tu lai mai. Masani o na sātia le paipa. O na kinga inga le ainga le tua i tutongi a tor vai. Ia sa mai fo ilu mo le no upe isi e sosoani. E whalawe lawe. E le lo tonu po ai le whai na masaro mio le ainga lea. Ia ai le mau tū lava. Se isi sila nebulo na lua le pulenga sua vai. Po la tu langa iei la le whatino o le watu li poti. I mo mea i o le au kusi
piri. Ona iai ainga e whaingaruanga uma i ale ainga. Tua mana watu lai wale mau watu le au fua piri leo sua vai. Ia e whai voisi sa ua tai whau se tulau. Wale mwhai lao na sau fia me tu e piri leo sua vai. Po le ar whainga whatinonga topro kalame lea sa ta ua daluai. Le mole mea foi le whaalu waku i meli mo telefoni o piri leo sua vai. Po le mea tauna watu le ainga whaapea le stala. Ina ia whainga o whiona mau afsota. Inga, se mai lea vaenga leo vaa. Ia, o tere lava whautuanga fo yo ami o ngā nei ar whanau e mai se lātou whato atu ua foi ainga mo se taimi uma, mo se taimi umi. Alu lo whaapea po wa misia mai ainga mea whaapea na. Ia peo le awai tua iai. Ai atonu pea o ngā foi se avanoa ai le malanga ese. Sei foi atu sei fai se mafutanga mare nu. Se avatu iai se whaamanianga. Tima inga foi tapu inga re nu. Ia alu foi o ia, ma mana tunatu. Ia o le tapu ia tulana ngā ruengai. E lona nu. Ia male muri vaenga leo le va. Ia utere fautuanga. Wa leo te whalango atu le minsta leo va. Leo toi titi taunu mai le tato va fau. Ia tarusia la o lela iai le tūlanga le peo na sau nofo inisio sui. Ia tala whia ngai le va. A mai feo se va ai tala whia ngai mo vaenga tau tū lisi. Kua mai masesi va ai tala whia ngai ma le tau le iai tato o ngā sami lea. Wa i le tau seru atu la wa whionga le whonga whetalai. Ala mea te fia minsta lea. A sau nolo se meo la whatino lo. Sau nolo fe la whatino mla valele, whatino na vaenga mla valele. Le vau sau nolo a mai le va. Tal tonu lo tu mafu o mai le va. Ai tarusia o se va ai tala whia ngai. Ai turi loina peda whianga minsta. La whatino ia mea uma. Ai rei whatino as tato valele. Manuel tato fono. Lo, tau noa le, sui malu. Sanga ngalua, ia le whafungatu le minsta ma le tato malo. Ia. Lo whionga whangwhatarai pe mo se Ia, wana. tule mai le. Sui whangwhtalai. Sui malu mai ainga tai. Ma lo whawhatai lau whionga whangwhatalai mo le avano tu ina mai. Lau sunga whono fo ia le nei tu ma lo. Ia, tau mwhai atu fo se motunga a whai tu sai o li poti a oa talanoina nei mota. O le ale o se whamtalanga e winga i li poti company va. Ala fia whai se whamtalanga e winga i le pulenga soa vai tu sai le li poti o le luafelu furtasi, anga i le luafelu furulua. O lo ta ua le whautuanga mua al komiti i le li poti. Whautua ina i le malo ma le fionga minsta e o mtanga luenga lea. I le whata ua ina o le whaonga inga o le tupe fone le CSO. Le tu inatu le malo le mtanga luenga. Ia awar wha moe mo le tali atu al pulenga ia i lato o fia mana o mien so swani. I le tu tau swa vai. Pe o le vaenga lea, pe o le subsidize e le malo le vaenga lea. E ala tala le tupe tu inatu se vai ngā tupe. Ia e so swani e tūlanga lea. O te fia tā ua le tūlanga lea. E winga i lo umotu lea i manono tai ma apori matai. Ia mai mwhaina o whape atu. Amu ia o tau uporu masawai. A wa a whale tonu sua vai e tau wala i le paipa lea e ta oto al sua vai mo le tu inatu tau maota malawa. A whale tonu. O loo iai lisi puna o a whale sua vai e mwhaiono tau wanga iai. Sa au ta amilo ia uporu le asomalo loon tuana i atu. O le tele ia o ala vai, o puna vai le iai. O nai tafe ia e mai se fo le tele o vai. Whapena fu la umori mau i le motu sa vai. A lo motu le manono. Le aia ma se vaenga au noa ma le timu e pa umai le langi. O lo iai sua vai lo fionga le minsta, sa lo ele o mau ma ili poter komiti. Ele nā tia la ngā tasi nei mata upu ai le i urfale mai le whainga malo fausa iai. Sa vava o ai le na nofo ia nofo re tu malo nei ma tai tai whono le. Vaenga ua nofo ia nei le malo. Vaenga tonu a leo sua vai o lo iai paipai i le sami. A whale tonu le paipai le sami ma le ofe le ta oto atu.
ona wala au mai leo lo tu malo ia te ai mai se lo motu le manon tau mo fai mai le longo mai le tanga luenga ma le pulenga soa vai ato ai tau nu atu la ia le au fenga luenga e ona fa ngale se va a fo le tonge pau ai e yai la ma so soani tamali i pole au fai faiva ua masani le tofu inga na kai fale le vaenga le e la le taimi ma na sa ofisiling ia se tasio tamali masani ia nga fai ngaluenga fa tasi ma le au fai ngaluenga le soa vai lana moli mau ua tele na so o le paipa lea a lana fo le tilo ma le fa soa ma le au fai ngaluenga a le official pulenga le soa vai ua te tau na sui le ofe lea ua ia le taimi ua manifi le ofe ia ona le malosi a le au ma le matangi ma ua fai fo isi leva o le ofe le ta oto atu a tonu o le totu ngā lea ua le mawhai ai ona whaasopolia le motu le manono tai le vai ai lau savali atuanga i le official sua vai le taro sanga foi i le nā foi tau sanga i le mawai atu nei le masi na uwa ia isi ofe ananga tā leo lo iai sa ofisiringi ai se tasi o le ofisa FMI tasi lea ofe au ngai lo motu la ula taro sanga lo fionga le minsta e le wana ngā te tau na sui le ofe lea mo lo motu mo le taimini nei pe ono uta ua le maftianga la e o mai le taimini nei na usavalia i lo tulanga fatai tai fono le motu le o manono tai ma le motu i apori matai o tane vaila i ai vatu le pau o mota ma le whaafonga sa moisi ma o le o toa o ngā le taimini nei fea ngai pea lo tatu watu nuu ma mafui e malorosi ua ma vai ma ua le au ngā o le ala fo le tau mawhaia o le tasi ni miliona tala mo le tu malo le tele tau su eni tane vai mo le motu le manono taima apori ma taima le telo le tu malo la ula talo sanga ilo fionga le minsta ia elo fangia talo sanga a ingal taile o tu watu le taimi nei pe lava no faiatu a fale tonu sua vai uporu ma sa vai tele io vai tafi ma vai tu loto e maua sua vai tau mafa fa pena fo tu langa lo ia sua vai apori ma tai le taimi nei o tele na sa tia e ui olea o lo tau ma fai lava se leni le tasi miliona tala a o lau talo sanga le taimi nei ua matua ma na o mia lava e lo motu le manon tai taimi nei ele i o le paipaisi a inga lo talo sanga mai pea a lo fai lava ia le fai va o le ono sai mai ia la ia le taimi o tuale pulenga sua vai ma le vaenga le me le lo fionga le minsta e mo ele o ta ua ma lipoti a o te talo sanga inga ma le vaenga le ma le nganga fa alo lava ono lo ia se leni le o lo tu inato le malo o te langona la e te taulan wha mo motu langa le ai meisio mātou lo motu ese ma upolu nei ia ai meisio sawa tau sanga le malanganga whaftai lau fionga whakatalai mo le avanoa Alo, tau noi. Sui maru mai ainga tai. O, whaftai. Sui me sui o malie, sui me sui o whale alili numero lua o na soega ma na lofi numero lua. Ia, whaftai na wo fionga ni whakatalai mo le avanoa. Whai e kwai fwoi se sao ngai kumalo ia wa fwoi li poki peonga kuinga mai e komiki. Whakaro whakwai lawa fionga ni whakatalai. Whakaro whakui lawa fionga ni kanai kai panemia, ka pingeka. E fwoi lawa fionga ni kai kai ori kua ngai. Masui malu umal Palemene o Samoa. Ia whakaro whakfwoi ia i wharurunga mkanga duenga. Kale maro, pia fwoi ia mkanga duenga kumaoki. Whakaro whakfwoi lau sunga i whairau kusi malo soa kau. Pia fwoi lau fisa fongo. Ia whawhiroa i fwoi li. Mai moa whafonga mai o Samoa, ia ngakai Samoa. Ngei ia whapia fwoi Samoa i kui fio lalangi. Ia lo mwhai o ngā maua mai ai ngei whasalonga kusao. Ia whawhiroa i fwoi si o kumalo. Whare adili ngumena lua. Si o mako whare lua vaenga pa ia mamamadu. Sa fwoi mwhai ngā. Ia ore a le yo ia se whamakalanga pa ia mai lava le vavau e o aku lava le whavau. A karo whakfoi pa ia lau whainga luenga kofi e rea kua kongore. So se whakawhai kaulanga i kongore ngei kumalo whale ari lua. Ia vai ange rea fio la ngafa malaru ngofo kula whale. Ia marikawanga ese ia whale alili. Ia ka poi maia. Se i kaung whai se ka kukala. Ia awa fo i ngei kula whonga pionga kangoinga. Na wa fionga le whonga whekalai.
Mga koe le umi foi se mga ko ngai ku malo. Ke le foi o saungoanga mwhekalainga. Ia leo pauni mau ka ngai. Ia Hapenga foi se mga ku pe o nga saungoa i ke do sui malu. Ai lau whionga le whewhekalai. Ia makua rangorango inga la vai ngai ku malo ia whaukuanga pe o nga ku inga mai le li poke le pulenga suavai. Pio ngai ai ia i le whakuanga ngumera mua ma le lua. Ia o le ulanga o ngai ai le whakuanga le ngumera lua ia e whautua inai le malo ia si sila i whainga whawai o lo whawai inai le tatau o na o atu o le suavai mo a inga o lo tau mamao ma le reina paipa autu ina ia maua se soani mo lātou. Ia e whapenga se mangaku lau a whionga, pe i fo i o ngā. Ia i fo i launga i kaimu o sola, ia sa kui ngā kulava se kalsanga. Ia nganga maua lalo i lau a whionga i mi stao ngā ruenga, ia me se fo i le pulenga le suavai, ia e i lava ia u o ngia whioanga. Ia e li i o lava i eri suavai. Ia e kalsanga ku pe lau a whionga, ia se koe si lange le vaenga lea. E mai kauinga fo ia e fo ingi se o ngu o ku malo, o la whanga fo ia manguka i kas, e le i o lava e suavai, e mo i fo i wo i e suavai, ia a sua, ia e sua lesi aso, ai pe lesi aso, ai kalsanga ku marenga mo lalo, i lau whionga le mista mat pulenga, ia se si lange vaenga ia, o lo le lei, le suavai kuai se o mako i kumalo e peonga mo mawinga fo i ngisi o saungoanga ia ale vavela ka alo e fo ia le ulu le masau pai a kulanga ia o le ia o le suavai ngisi fo i o vaenga ia pe o ainga o lo ka mamao ma le rainga au ku peonga ia o le ala le o kalsanga ku malanga maulalo e lau whionga le mista ia mo se silangi ia ngisi foi o ainga ia lo kalsanga mai ai ia longa lua kalsanga lo whionga e Fonotaga ia ranga de lo sau ile di poki anga se kalsanga menanga maulalo e kawala ku le whionga le mista ma le pulenga le PC ia o lo ia pomori wa pipi o vaange le mauka e nge ke wa fa inga se soifua ia wo ku fo ia le malo le ku ia sa mako kakango ia kalsanga ingaku se ko sila nge lava ka ko pulenga e ia lenga e kise lo wa ia wa pipi o ia pomori ia se ko kanga ia nge ai la wa whionga ma le pulenga e manga mier ko fa sa inga nge ke wa fa inga soifua i vaenga ia ma le nga fa lalo ia kulanga fo yo pe o ia pulenga wa ia le wa ke le fo ingi o sui wa sau ngoi vaenga ia e awe fo se ka ofia ngai ku malo ma le ngang fa lalo ia la wa whionga le Fonotaga ia ngai manga ku la ikia ma le ngang fa lalo mangia kere ka ko fongo ngai ku la le aso tai ai molu saole tatu ripoti ola le lua ia tre mai sui malu mai analo finu mai lua Ma tai lo whionga le Fonotaga moli. Lo wa noa la tu le tu mawina sa matou e to ta fo au am talanga nei vai ga lasu ta auto upo Samoa ma malu foi al moto wai pane ma ti fau mole moto fono na o whionga le Fonotaga e la ti fo sa matou to la yat e moli le nga fa tai le komiti mali sai le linga o lipoti pe ona mai na to lipoti wa mtanga wa pulenga ma para tonga pe ona taluna ina nei la to pepa ele o sa tala la whionga inisio lipoti o leo se vai ngale titi le suavai ia male o nanga wa Samoa molin fa tai lo whionga le minsta me se foi le pulenga suavai o whionga le pusili ia me se o le pulenga male kono fatonu ia wal fatino ino fe au manga luenga o le tulanga i fia o ye se famtalanga
whai alofa le tūlanga le pe ona mai hoi le whautuanga le malo e mo ai tālafu. Al me moni ai, o so se mea ai whangai o ia mea umo ai tupe. Whanangolango i tupe maua mtanga ruenga. Mana tua lo loto le, tūlanga le sa iai tātou tunu le ima mau tele. Pe fwona sa ua le vai le, sa unuanga fo e le fionga le teitei le tua ngai me io ai tālafu i loun. Le tupe. Ai ele whainga le sa whai taluai. Ao ina malanga le tangata i whafoe e alu e meilana pepa hoi lele le ofiso. Pe malanga inga saini eilan ki lia. Ona alu le whasolo i mtanga ruenga pe eini ana i tālafu. Ona saili lea pe ese i tālafu. Se longa e umal tongi le tālafu futoa ki lia la watu. Io le mera na tau manatu iai. O wai moni iai le saunoanga. Pina ngalu. Na na whai au le loun. Alu roa, e le iloa le tangata le. Wha mauni le loun, o le alu tangata le ona le loun. Ia, o na alu lea, o le toi sau, ai amo le amonga le tangata lea. E wapena fo i sua vai. E alu tangata na nofo le fale. O mai risi o na uainga no nofo ai. Re ato se masina e tipi le paipa. Sua atu le pili. Oka se pili. Eo. Ia tamu fai e tongi. Re ngata e li toi whaona le lua se lau tāla ea. Ai te tongi ato ale pili. Ai peo le tau tō manatu le la. Ana ia ana i vaenga ia me se ale suavai. Tua ia le tise ia wale o kespawa. A tulanga ia e tupe ma tulanga ia e suavai ma. Tau toi silsile iai. Ina ia puipuia e fo i vaenga ia. Ia mana isi tangata e nono fo ai ainga. E tai tusa ale mea lea o le. Le suavai. Ia ma me fo ia o va. O inga ia o tātou. A so i fua mea tangata ma whai ngā ruenga e le tō anga tongi sa i tālafu ma tongi piti. Ia le whai ngā le nā. A le tangata lawa ia e ngawha, e lofa le ainga, lofa le whanau. E matua umao na whasoa ma whapaketi me uma le tongi. Ai le pili o le moriva, ai le pili o le vai. Ioe, tu lawa whapena, e o ai meo le lotu. A le mea le tātou, le titi e le tele se pili, se i tongi e lea. O le whaputu ale ma tele mai whalu lawe. Muli loa mo le amoka. E pe o le tulanga na, tātou ai whapena, tau ana, se le to, ia ele whaingo fie fo i le, ngā ruenga le whatinonga o le unanga le soa vai latou, ma le alaba tātou te iloa. Ta sire nei o vaenga tāu o le soifuanga, o le soa vai. O ele sa faina i o le peo le mori. E aola le paipa. Ta wana. E aola le paipa. E aola le mori e peo le paipa. Ia, te lea le vale tot. Ia le tulanga na la ufionga le fongfetarai. Ia, na se fautuanga e silisila iai pe nisi na vaenga. Ia, wale lave ina o na i tangata ia, mo ai tālafu e tu ua a tingainga is. Au whionga le whongtalai e tawa la tūri. Tai te whono le komiti. Whafonga mai whoina whionga ni sta ma le pulisiri. Whaftai o lea, ele mwhai au na umma le mea lea, wha mole mole. Mole 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 vai la au fo le la tūri vai, Gloria. Eo, a misi le si masina, ele o... Se si le ifo wha mole mole le. E longo fia al manongi. Al temi ame o tua malosi al manongi nis taimi. O le leo na maintain ia vaenga mo le tātou whongatau mawhale tunu. Ai o tulanga na, ia, siri leo wa. Wa wala mano e tala noa tuai. Ia, se i. Si sinane le. Vaenga lea wha mule mule lau whionga le.
Ursili. Ole unanga ia vasa au unanga va Samoa. Lang in tele lo filangalo le na sa ole vale. Sa unanga stasio sui. O meu alum fa na uia fa. Ai fa yese ngalwe nganu. Ali mfoi pule. Yo. E fa pena mato. Fa pena le mato pitonu. Ma wolo le alu. Ai lo le fono. Al pitonu ma le ia fa sa fa lo. E tonu ai fa ye tala. Ele e fai foi e matutunga alu e tupu mai pe fia ya e saúde ni me e o mai ai mana ia le so soani foi wale le ngo telefoi ngal we ngal fon fa ba ya ai la ngo ina tulanga le ya o ngal lu fatas wale se me tau foi el malo pe tau foi e o nanga va Pero ia e tau tu ia to fa al final no foi o tanto no ma fio ia nga lu fa ta sia ma abel so son ia lo fio al Fonotaga Paule se tala Malo. Paule se mana tu tu tem bali anga fa lo ia fa ma lu le tu e lo fio nga Ai. al ta inga tanto fonta ia me se foi pa io il Palemene fio il Palemene me capenet ia sui foi o le ta io le tu ngai malule Fono usu ale tunu ia me se foi ia fa lunga mtanga wenga haba mal fa lo wa tai No, ta no lo fionga le. Su mal wa na lo finu lua. Ya fa tai pe mo lo sa o tatu. Lipoti ya alo sa no tai. Ya si tu le mai su yo. Ngai pa bongo no lua. Kai do fionga le fong kalai mon makoa vango. E o ke vai akule ko e fikumi nguke ia onga failo malo longa ngi vai ngole aso. E mga kufo ia o le launga muni muli le o le ngi fo i di poker komiki. Ya fa kai mo da vango. Fa kalo fa fo i le no fionga le kai yo le malo ya malauka pingeka ya fakalofa ku fo i le fionga kai yo le kuangai ya malu fai pule umal mau kan ngi vai ngole aso pa ia masa mau kai le ko yo isa mako fam kalanga a mangaku e ku sa ia se vai awan ngi vai ngole aso mali ni poker komiki wo pe lunga lawa fongo ele kele se mga kuawan ngi vai ngole aso ai mo muanga mo moli fa kai le kai fongo ia ki ngange fo io pa ia li ima kuma kai fai puleo la ve ngi komiki ku sai mali poki ma ko mga kule ya nga le luangi ngai vai ngoli poki kastu elima ya le afai se vai ngi vai ngole aso amaka ku ia le pule ngal swa vai mo moli aku le ngal fa kai la o fio ngal kai fongo mal komiki ya ka wala ku lo fio ngal mingiska mangaku e fio o se fa makalanga il vai ngale ka o ngale pilkongi a ko mangaku ya so ia ku nga pe fai ka wala pili o le mika o la vai ma faile fakelenga ia nga maua le fa o la pili o ku akule al vai kai mingi ia wala ku fai ka mika fai ka la mika o ko fa fo i mele ofisa fa ko aba komunimuni ai o se fa kuanga ngi usunga fongo pele ma fai o ko ku pe o mesa ye mo la ku fai ka mika ia fai ka ia o fai do langa calculate lunga le ia fai nga yungi ia nga maua le kai mile o la kapili vai ia a kongo nga fo ia mau ia fa mau ngar ka sanga ia a ngai fo i kumalo sa kui ngai fonkanga fo ku nga ia ngai ai nga fo yo ngai kumalo o mar kai mingele yo la swa vai pe nga sa ngo nga wa ia leanga wa leanga nga maulalo ia e o mar kai mingei ele yo la lava ma le si va nga la wa fionga mingska
O lo kumalo ye kai me pe pai pa lima le fiafi. Ko aola mal sfur kasil po ngai fo monga lua kau ngai fo monga kol. E ye fo le pamu lo yuka lo kumalo o ngai ya nga ya ko se kasi lo fa ngal wenga la o le ka o swafa. E fa aola ia makoi ka pe fo le vai ya kai minga kai mi e mga omia e swa vai o ka o fiafi. Kai mi fo ye fa malu wai le kumalo ye ki ngange fo nga se sengo me ai. Ya kai minga e pe e swa vai. Ai fa ko ko ola mal smers fu kasi po la force fu de level po. Nga nga ku aku ya ka fo la o fionga. Ya nga o mai la ia le kampangi va. Ya manga kue nga ya so pisia sa ku nga ya ku ne vale o sala faima upor ya ile ka fa ido inga le kulanga ya ile kai mo malanga muli ya pose me le valu ka o fiafi ai amaka poloka ma ya ka vale lunga le wafu ka yao se yo o me le fiafi nga ku wa ku ka fa lo fionga mingska lua ya peange male kolu le whakau sanga lo iei pelewa o lo kukai mul whangua. Ma le kilo foi wa amaka o ngā pala lau papala e fo lailunga le waa lea. Ia, ngā ngā whapenga ko sa mako whamkalanga i lau fionga le mingska. Ia, e kusai ma le vaenga lea o le kampangi waa. Ia, pei foi o ngā la unga ngisi o sui e kusai ma le au nganga waa. Io sa mako foi ngā mangaka. Pio fa fika ulia leo le vai o alom fangau ia o le ava ai lango inga foi ia a fai ai o la mai kan ka mai kikia i longa ai ngai leuska ia o ngai e fiu foi ngu ka mali im fai la unga fau kua ai a fai ai leuska ia o longa ia le o langa leuska ia fa nga ka mai isa ma ko fam kalanga lo fionga kalai mangu ke le inga Palemene o Samoa. Ai, alo saudo lo fionga. Sui malu nga ngai fumaunga numero 2. Ia fa time mole. Lo sa fo tatu lipoti. Ia wa ftau tonu a mo tatu te malolo. Mele ia fa ftai le sau mo ftau. Le o tatu tonu le. Te mtau te malolo ai. Ia la fa tati ese ngalu ngale. Fonotaga tu so le lafo. Tatu to e fe loa i le tulai lua.